kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At tuyan ti asukar agat-gatangan niyo, nanalo siya. At to'y magkisupliyaw. Ay nawaw. 40 pesos magtinted mo asupli ti sangagasot a kwartak rokse. Wen ata 60 pesos ti bayad ti ginatang yun, nana. Apay ngay akas jay. Ti anya, nana? Nakitak nga 80 pesos ti siningir mo iti may sa kalugaran tayo itay. Agpada kami laang mo ti ginatang. Siyempre, baknang dayjay, nana. Katsyak, marigrigatak-laang kasta kaday. Iso ati husto a presyo lang ti singir kada kayo, nana. Anya ngay ti diferensya na day jay. Kasjay ti agnegosyo, nana. Numamirmiraot ti customer, ti husto a presyo lang ti masingir. Ngamnubak nang da, nayunan tayo at akabailan damat ti agbayad. Di agbalinan nga overpricing. Kas na kunak itayon, kasjay ti agnegosyo, nana. Iso ano makitak abumakbak nang tayo, inginak ti presyo no da kayo ti customer ko. Bantayan nyo pa'y man dagiti lakok, tagdigo sa klabiit, tatang. Ayan nga itilistaan ti presyo dito. Saan kayong aglakaw? Tama nga no agkamali kayo. Ay nawaw. Ay nga rin taramidag dito yung ngay. Bantayan nyo laang dagiti lakok, tama nga no adati agtakaw. No adati customer, ibagayo nga orayan nak. Ang mga no agkamali kayo iti presyo. No apay nga adi mo pagpapadaan ti presyo ma. Ti presyo kat dipindi no baknang wano marigrigat ti gumatang, tatang. Ay unay ka na nakaw. Sinuswetek ti kasta ka panunutam. Amuyo mat siguro, ano baknang ti customer kat uray nangina ti lakaw, kabailan dalat tabayadan. Dakkel ti ganansya kadakwadan no kwa, tatang. Jak amuking ka. Rugyam kitin tagdigaws. Tadamot ti papanak entol maramdama. Nagawid kayo magaya mon sa linakong. Una na, dito'y kami nga agnaad iti asawak. Ay nawaw, simurot ti asawam apurinar. Una na. Ay, day takit day. Ni, apay ka di ayan nana. Ay saos, marigatan kami lakit di amakisarita kenkwana. Sa bali ti sa una day jay, saan ka day? Saanin aparikot day tanana? Kasanumot anay bagam ti kasta. Una tamumot ni Charlie ti agsao iti ilo ko nana. Aya, una na, pudno ti bagbagak. Ipadas yu akasarita no lumabas iti paraangan nyo. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Kunak lakit di ano saan napay nga mo tagsao iti iluko. Amo na magaya man. Amo na anana. Sige, agpatuloy akon. Ay wan, tapno saan ka mataktak iti lakad mo nakong. Mapanak lang gumatang iti istor ni Kumari Roxy nana. Nang lukat nga tan. Ay wan, alas 6 iti agsapa. Manglukatan day jay. Naimbaga bigat mo, Mari Roxy. Ne, si ka magayam Marisalen, long time no si Anya ti umay mo gatangan, Mare. Adala ko chicken wings, Mare. Adda, Mare, 240. Mano a kilo ti gatangam? May salaang. Mabitlaang tamang isuputak, Mare. At titibayad ko, Mare. Ay gayam, dito yung kayon nga agnaad, Mare. Wen, Mare. Dito yun. Gastos mat ngamin ti agnaad ijay syudad. Ay magatang amin ijay, Mare. Ustaw no dito yung kayo nga agnaad, tapno makatipid kayo, kan manayunan mo laang ti customer ko. Nisalin magdagi matam.
Isumang ngamin tatang. Nagawid dagayam di tabalay da. Wen, agnaadda kanumatan dita. Kadwa na nga ron ti foreigner nga asawa na. Wen tatang, nagadu ka nung ngamin ti mabaybayadan ije syudad. Ewan awan ti libre iday. Wadaman kat man manulaang. Isumo lang tinaibagak ng kwana tatang. Naimbag man, tati husto preso ti sininger mo keng kuana. Wen ata saan matabak ng dayjay tatang. Anya, Ti asawa nanto a foreigner ti biktima akno kwa. Siguradong ado ti kwarta nila kay na. Foreigner ko naman. ay nawaw, kasano ang mabindisyon ng tinegosyo no kastamot tiwagas mo. Siya kong naglutaw sa lane bagay. Agi na nakakit dila kay. Kalkalpas lang ti trabaho. Sigurado anabanog ka. Ay nawaw, kabailak pa'y bagay. Amumot a home base ti trabaho. Sa anak ang mabambanlog nagbibiyahe. Siya kong, dung nagkakadimot kanya. Okay. No kayat mo ti agluto, si kangaruden ti makaam mo. Anya luto ti kayat mau. Adubulatan Naibusamon tin ti patatas bagay. Adamat ginatang ni nanang iti kalman. Kita ang iti kusina. Okay, panahon ka pa nga ron, tagluto akong. Aginana ka pa. Ayaban kay tulaangan no nakaluto akong. Talaga, di mo ti mabagbagaan, Roxy. Apay manan tatang. Nakitak da kita dalugan na customer mo itay. Kat, anya kumaita. Overpricing ka kano kunana. Anya? Iso, tinanggag ko pagsasaritaan da ida group dan. Baknang da. Ngam kastapay laang ti bagada. Gaputad da tilugan da, kas deta ramidam. Inginam tilakam. Wen ata no kabailan dati gumatang itilugan, kabailan damat agatangan dagiti lako. Kasano nga agsubli da gumatang iti store mo no kasta ti presyam? Saan nga agpapada? No adda mangagyaw, di kay latan agpaapektaw. Ar-aramidak daytoy, tapno saan ang mabangkrap ti negosyok tatang. Saan anasaya at ti kasta awagas mo kunak malay? Makiinumak man, Roxy. Ay, Mga lakay lang di tanana. ay agyaman unay nakaw. Sa dino tinagapan nyo, ayan nana. Kasla na bambanog kay launay mo. Ay, iti ayan ti kabsat ko na kong. At dalain tulod ko iti ayan da. Adamang gayam ti kayat ko asaludsudon kada kayo nana. Anya ti kayat mo amaamuan. Anya ti trabaho ti foreigner nga asawa ni Marisalene. Ay, day tatijak amo nakaw. Saan nyo asinaludsod ken kwa na, ayan nana. Saanon Mabainak mo't nga agsaludsod may papan iti personal abiyagda. Tamangan no pagpanunutan dakpay iti dakas. Apay akayat mo amaamuan. Ah, awan mo ki di nana. Nasaludsod ko laang. Awan ka di ti aramidam italakay. Nalpasan ti trabaho. Nalpasin bagay. Apay ka day. Si kapay man ti baon ko agumatang iti ayan ni Mari Roxy. Saan pa'y ngamin analpastar aramidat ka? Anya ti kataya ki Jay. May sakilo abangos. Tagsida tayo man mo't iti sinigang abangos. Day talaan. Wen. Adda kwarta iti wallet ko. Manutalaan. Mga lakan iti 500. 270 ti may sakilo abangos iti store ni Kumari Roxy. Ijayan ti pampanam. Okay, bakit? May sa kilo abangus laang tigatangan. Gumatangak man iti may sa kilo abangus. Ay nawaw, amo na maggayam ti agsao iti iluko. Saan ang madlaw a foreigner no kasta nga agsasao? Madam, Ay kwa. Anya nga may nantigatangam. may sa kilo abangus laang. Abti ti bayad ka. Mabit laang, tay supot ko tigat gatangam. Atoy. Atoy mo lang ti suplem. 150. 150 laang ti supply. Apay ka day. Ngimi na magaya man ti bangaus. Atang imi na maaminan. Nagturod nga agsaludsod day ti a foreigner Supply, bakal. Ay nawaw. Daytoy lang ti supli ti 500. 150 pesos lang. Day talang matinted ti kumarem. Na,
Mano ti bangus ita aya? 350 ti may sa kilo? Ngimi na kanuman. Una yun ni Mari Roxy. Overpricing. Tunggal si katibaon ko agumatang kat ngumingi na tilako na. Wan nga raw, bakang. Saan laang anam na minsan nga inaramid na tikas na. Ipagarup na siguro nga ado ti kwartam, iso akas dyan. Kad no manulaang timatmat gida. Tikin na foreigner mo siguro mo't at tinakita ti kumari. Ay, talaga asaan nga agpapada ti presyo dagiti lako na. No siyak ti mapan gumatang, okay laang mo't. Ngam no si katibaon ko, ay na, overpricing mo't tan. Di saan tayo nagumatang iti store na, bakang. Ay talaga asaanan, no kastamo laang ti aramid na. Bangus na mo timot yaw, nana. Bangus nga agpaisaw na kaong. Ginatang ko iti store ni Roxay. Mano ti binayadan nyo, nana? 270 ti may sa kilo. Ay nawaw, talaga asaan nga agpapada ti presyo asing singiran na kadagiti customer na, nana. Apay kaday, imbaon ko nilakay ko itay bigat. Kat 350 ti siningir na, tangimi na kanuna na. Kano 270 lang mat ti siningir na kanya kitay. Ay, saan nga agpapada ti presyo na, nana? Tunggal ibaon ko nilakay ko, kat sobra ti singsingiran na. Ay na, ipagarob na siguro nga ado ti kwarta nilakay mo tapuriner ka nga raw. Naamo na lang, nana. Agtip-tipid kami mat Ay, makapadismaya ti gumatang iti istor na. Nukas tagayam tar aramidan na. Asino di limabas itay, tatang? Ni Mara kaday. Di lalaki, tatang. No sa anak nga agbidot, ni Charlie Dayjay. Ay wan, isungag paisaw. Nakahudla ang ngamen. Napanggimatang iti sabali nga store. Wan samat. At damat iniggaman na tinapay kan kape itay limabas. Ay nawaw, apay akas tamot tan. Apay nga iti store pay laang ti kakumpetensyak ti paggatangan da. San asyak ti pagsaludsudam. Tanusyak, awan amok dita. Isuda lang ti makasungbat iti saludsud mo. Ang mga nunadlaw na asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anyat kunayo, tatang. Korak. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anya? Nakita na kakadi ni Mari Roxy, lakay. Diyak mo, bakang. Ngam nakita nakta na. Anya ngay timbaga na kan ka. Awan mo't kit day, bakang. Nasaya at mat nga rod no kasta, lakay. Sigurado nga agsakit tinakam na. No maamuan na nga iti sabali nga istor ti paggatgatangan tayo. Basol na matlaang Apay nga min akas di ti presyo na. Saan nga agpapada? Sapay gayim mo day jay, bakang. Uray gayem ko no kas di ti aramid na. Saan ko akanunungan lakay? Sapay la kumaatag na kamatan. Saan lang kumaakwarta ti aday ti utak na. Sa dino ti papanam, sa len. At dalamapan ko gatangan iti istor ni Ana. Ay nawaw, anya ti mapamugatangan ijay. Anya kumakan ka ngay? Ang mga no ti gatangam ken ni Ana kat ada kanyak. Ay, na-i-message ko matan ni Ana. Kasta aya. Wan, close deal kamin. Mapan ko laangan alaan kan bayadan. Ay, sayang mo. Inton sumarunon tulaangan Dua bulanin asa naging gatang damari sa lindito'y istor ko, tatang. Sigurado nga amuda ti kalukwam. Iso akas ta. Ay nawaw, dayjay laang. Big deal matan kadakwada. Overpricing kamat kami. Di mo't binagaan ka ide apagpapadaam ti presyom. San aga po taglang lang abak lang ti customer mo kat inginam launay mo tilakom. Ay, Ti presyom ti parikaw anak ko. kasano pa yan daytoy? Isupay kumamat ti mainayon iti sales ko. No aglako ka. Ti husto a presyo lang ngamin ti singiram. Di ka aglablabas. Tapno agsubli na ti customer mo. Apayan, Roxay. Kasla problemado ka ita. Adang arod parikot ko, nana. Ay nawaw. Anya nga iti parikot mo. Man manumag ngaminan agumatang damari sa lindito'y istor ko.
Uray dagiti kalugaran tayo a customer ko ide. Saan damutan ang nagsubsublay. Labas-labasan da kalaangan. Wan nga rod nana. Kayat dati gumatang iti istor ni Ana akakumpetensya. Kayat mo amaamuan no apay. Wan nana. Ti presyo dagiti lakom ti makagapaw. Saan nga agpapada ti singsingirum kadakwada? Anya? Saan lang anisalin ti nangibagay ti kasta kanyak? Agraman dagiti sigod a customer mo. Kahit kasano nga rodan ngay dayta? Ay nanakong, pagpapadaom ngamin ti presyom. Numano ti panangilakom iti may sa customer mo, kastamot aka dagiti sumarsaruno, tapno awan ti agbalin a parikot. Si kamot laeng ti mabangkrap, no di ka agnakam. Agaplaya kon iti trabaho tatang. Ay nawa, asino nga timang bantay ti store mo? Da kayo latan tatang. Ay niya tinapanunot mo aya. Apay akila at akayat mo tiag-apply. Wan ata maluglugi akmeten. Manmanumeten ti umay gumatang. Wala ata di mo amo nga aywanan na iti customer mo. Ni tatang mo't. Pudno mo't anak ko. Tila nga mindakkel aganan siya, tinapatigkin ka. Ay, bidot ko dayay tatang. Noda nga ti may bagakeng ka. Dungag ka. Wan tatang. Laglagi pam anak ko. Asaan ang mabindisyonan ti trabaho dagiti tattao as sinuswitek ti aramid na. Laglagi pam dayta kanayon. Ay, nawaw! Aywanan tayo ti panagtalak ti customer tayo. Tadayta ti pundasyon ti napigsa a negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubuat akong tatang. Ay nawa, nasa pakalaunay mati si anak ko. Alas 2 ka no, mati-meeting iti pagadalan. Na, agsaludsod kayo pa'y mangamin at tatang. Isumat na ibaga ti kalugaran tayo kanyak. Sa anak a makimiting itatatang. No saan ka makimiting? Sa dino nga ron ti papanam. Basta, adda na patag apapanak tatang. Makimiting ka mat, oray sagpaminsan laang. Iti kasta, kat amom ti mapaspasamak iti anak mo, iti pagadalan. No kaya't yu, di da kayon ti makimiting. Tasak pa'y laang ti ibaon na. Sa dino ti papanamaya. Adda na patag alakad mi iti kumare. Ay, kita masama nga no adamanin ti kalukuan nga ramidan niya. Narigat ti maipabarangay kung naktumag. Ay, baso man tatang, ikanak iti baso. Ay, nawa, api akas na ti ito naman nagawin. Ay, napanugak lang tatang. Kasla dati mang kamkamat ka. Ay, ato ti baso. Mga lakamot iti danom dita. Asidaglaang ba't ka? Ay, agyaman at tatang. No, sa dino man ngamin tinagapam Di mo pa yun maramit ti responsibilidad mo, itanak mo. Busy ak nga rood tatang. Di bali ata mapanak to iti pagadalan no makawayaak. Naira na laang ngamin ama kumikum kami iti kumarek. Kanya ti baka kumikuman nyo, aya. Basta, adda tatang. Di yun sa ludsudan no anya. Basta pagbiyagan.
Lila apaw, saan ka kadipa analpas si Ter Aramidam? Saan pa'y apong? Sa dino tinagapuan ni nanang? Apay akasla damang kamkamat kan kwa na itay? Diyak man amo kinanang mo apaw. Saan nyo asinaludsod apong? Sinaludsod ko. Ngam di na mati ibagan sa dino tinagapuan na. Ay nawaw, amangan kit dino. Agam di mon panunutan ti may papaniti day tabarang. Mangantay kit di bay. Nakaidasara ko niti kanan tayo. Umuna kayon apong. Umay kakit day, tagigiddan tayo amangan. Naimbaga bigat yaw, kapitana. Kastamat kang kamanong. Ada ka din ni Tessie? Nakaturog pa ang kapitana. Ada ka di masapul yung kwa Kaya't kukumaa makasarita manong. Napatagti ibagak kang kwa na. Ada ka di tibasol na kapitana. Tinakawan da ka nun ni Nana Isang. Anya! Saan ang nakita ni Nana Isang? Ngam nakita dagiti kaaruba na. Duhada iti kumari na. Ay, una yun na dya tao. Kati kayat ni Nana Isang, isublida dagiti tinakaw da alako na. Agsasango kami to iti barangay hall. Agtugaw kayo pa kapitana. Riing klabit ni Tisay tada kayo tagsarita. Ang mga kitin o dadak sa maisawang ko. Agyaman aklaunay manong. Mangibabain ka, Tisay. Inaramid ko lang ang dayjay, tapno at dalamutan tayo, tatang. Amuyumot nga grigrigat tayo. Nawaw. Saan arason day tatap nagtakaw ka? Iso lang ang ti amok apamuspusan, tatang. Pangasim agbalbaliw kan. Dumakdakkelan nililang anak mo. Saan atakaw ti solusyon ti kinarigat ti biyag tayo? Ni tatang mo. Gagat ti kasapulan. Agtrabaho ka. Makitagad ka tanapigsa ka pa ibat. Pangasiyo tadiyo kumadakdakamatin ti may papan iti dayto abanag kenlela, tatang. Nawaw. Orasan ko nga ibagano idanon ti sa bali at tao kan ko ana. Awan maramidan ta. Sana tong palbiyag kat mailimod mo dahi tang aramid mo. Ay, jakam mo. Ti kasasaya atang aramidam kat agbalbaliw ka. Di mo alaan ti saan mo ako ba? Agsakdo kan to numalpastar aramidam, lela. Sa dino ti papananyo nanang, rumwar kay samat manan. Taagdiskitarak iti lamutan tayo. Ijay mat, Iti ayan ni antim ako marik, amangan mat. Ayawan pagdanagaman ako. Tagila ko kami laang mat iti palaspas. Anya ti ila ko yun nanang. Adda iti ayan ti kumarik, Mala, grubuat akon. Si kamot ti makamo dito ibalay, Ni apong ngay nga ta. Anya nga oras ti panagawid na. Day tatidyak mo. No sumangpet kat sa ludsudan na no sa dino tinapanak, ibagam nga agilako kami iti palaspas iti kumarek. Wan nanang. Di mo liplipatan tamangan no sa bali manen ti panunutan day jay no awanak amadanunan na dito'y balay. Awas naman to natang lila apok. Nangalaan nyo kadagito'y anatang apong. Iti ayan ni apong musita. Mula na dagitoy. Wag. Ado ti mula na iti arubayan da. So adim mawatak mata na. Usto atap no adda ti igisa tayo. Kastamot lang tinapanunot ko. Agure ka. Awan manan ti chinilas ni nanang mo dito. Rimwar ka di manan. Iti ayan ti kumari na tinagturungan na apong. Ay nawaw. Apay ka numanan ni Jai. Agila ko da kanumat iti palaspas apong. Ay sos. Sakmanan ti maranagan. Uray siyak nga rod apong. Amangan kunak no adamanan ti takawan da dita. No kasta. Amok ti may papan iti aramid ni nanang apong. Kanayon daktupay nga asaran dagiti kaadalak. Agtatakaw kano ti inak. Anya. Dagiti awanan bain ngagtatakaw. Ay, abay ka ni mama. Ay nawaw, di mo ayan nakita ti mulak iti sangwanan ti balay. Saan mama? Anya ka di ayatin na pasamak. Danda ni maibusan ti bulong na. Kasano na pasamak da ita? Tinakaw lakit di dagiti agilaklako iti palaspas. Napintas ngamin kat ti bulong dayjay amulak. Nagdamot ti CCTV tayo mama. I-review yo Kasta talaga ti aramidak.
Masapol amamwak no asino dagiti awanan bain anang perde iti mulak. Anya itaramidin nyo, numaduktalan nyo na sino tagtatakaw, mama. Makangagda kanya ko nagtumat. Inaywana ka na imbagday ti amulak. Kan nagrigat ti mang patakkel iti kas di amula. Sa ita, takawan dalaang akasta. Kita man no am-amom dagito'y atat tao, Miguel. Nan, kita man, mama. At dayta ni, dagita adwa tinang takaw iti mulak. Ay, no. Saan kumat nga amu dagita, mama? Panagkunam, kalugaran tayo nga tawon no saan. Kaslasaan mo't, mama. Amangan ko no taga kabangibang a barangay dagita. No kasta nga rod, i-post ko iti Facebook. Anya? Wana, tapno maamwak no asino dagita awanan bain. Tipay lang matmulak ti targetan da. Kita inyo, mama. Tamangan no mabaliktad kayo. Amangan no da kayo timadaksan. Saan to ama pasamak dayta anak ko? Apay ko maamadaksana, kat siya ti biktima. Nakita mo't siguro ti impos ni Victoria at taga-kabangibang a barangay, Tese. Wan kapitana. Anya ti maibagam iti dayja a video. Edited lang ang dayjay, kapitana. Ay nawaw, kasanumot ang naibagam nga edited dayjay. Kat naala ti CCTV dayjay. Ay, kuha, kapitana. Talaga nga awan manaknakam yu iti kumarim anya. Gapo iti kinarigat ti biyang, kapitana. Pangaasiyo, tadiyo pagbalinan arason ti kinarigat ti biyag tapno agaramid kayo iti dakos. Nagado ang mabalin nyo a pagtrabahuan dita. Dayta payla ang matagtakaw ti napanunot yo. Nangipanan nyo kadagiti bulong at tinakaw yo. Kuha, kapitana. Inla kumi iti kumarik. Hay na, mangibabain kayo. Urayin yun sa maibalod kayo, sakbay nga agnakam kayo. Nakasarita yu kadiday ta Victoria, kapitana. Wan, kat no umay dito'y lugar tayo, da kayo ti makaamu a sumango kang kwana. Da kayo ti agpalawag. Apay matakas di, madam. Apay nga impusyo mo ti rupa mi. Hindilit ko ti post ko, idi adda nag-message sa kalugaran nyo. Unang nagado ti mangipopost iti day di a video. In-download da lakit di ti impusyo a rupa mi. Na, kaslabasol ko pa ita. Adda anak mi, madam. Anyan tulaangan nga iti mariknada. Ang mga numaibaba inda iti kasdi nga inaramid yo. Umuna iti amin. Siyak ti biktima ditoy. May kadwa, impose ko day di a video. Gaputa saan kayo nga amam mo. Amuyo ka di nga inay-aywanak day di amulak ka. Ay, kwa, madam. Saan na siyak ti pabasulin nyo no may babain kayo man? Da kayo matlaang itigayam mo tinangibabain iti bagbagiyo. Kat no di kay makisarita na sayat kanyak, da kayo ti demanda. Ay, saan ko mamatakaста, madam? No kasta nga rod, aklunan nyo ti bidot yo. Di yu irason ti kinarigat ti biyag. Nakababain ti agilakoy ti palaspas ang naggapoy ti takaw. Ay, nawaw. Apya na sapa ka nagawid, apo. Katkatawaan dakdag iti kaadalak, apong. Apay ka now. Agtatakaw ka no ti inak, apong. Nabuya dati nag-viral a video da nanang kanti kumari nang agtaktakaw iti mula. Day, tante bagbaga. Nakababain, apong. No apay mat ngamin aday ta agtaktakaw ti amo ni nanang nga aramidon. Bayam, kasaritak tumanin ni nanang mo, apo. Di na panunutan ang may ramraman tayo iti kasding aramid na. Mabulbuli ak ije pagadalan gapukin kwa na, apong. Mala, di ka madanagan, apo. Tabagbaga ak manentinam. Kumusta tilakad yo, mama? Nasayat mo, tanak ko. Nakasarita yo kadi dagiti agtatakaw, mama? Wan, nakasarita kita. Nagkidaw da kadi iti pamakawan kada kayo, no? Idi da mo nalastog da ngagsasaw. Naibabain da kano iti naramid ko. Ta-impose ko ti rupa da adwa. Anya? Hanggang siyempre, saan ka nagpaabak? Anya nga iti imbagayo, mama? Imbaga kami na kayat ko nga ibaga kadakwada. Agraman sakit tinakam ko. No saan ang nagpakumbaba da gijay.
Kan saan da nga inaklon ti bindot da. Talaga sampala kita. Kaase dagiti anak da. No kasta, adda anak dagiti mama? Adda ka nung arod. Ngam no apay ang nagturod da ngagtakaw. Agturpos kagaya man anak ko. Unmat ngamin. Anya kanungay ti isuot dagiti escortyo. Saan kayon agumatang itibado yun, nanang? Ay nawaw, apay kumaasaan kat iskurtan ka nga rod. Siyak ti mangimartyakan ka. Asino tinang ibaga kada kayo? Awan matkit de. Ngam siyak ti inaman ako. Diyak kayat ada kayo ti escort po, nanang. Anya? Ni apong ti kayat ko amang imarcha kanyak. Ang mga numakita da kayo dagiti kaadalak ijay. Kat karkaro akatawaan dak. Ay, kuha anak ko. No anya ti imbagak, isu ti masurot, nanang. Saan dak manen nga ibabain iti espesyal nga aldaw ko. Anya ti masapul mo, Tesey. Kapitana, mabalin ka di nga idimandak ti bakit anang ipost kanya? Ni Victoria ka de? Wan, kapitana. Ay nawaw, apay ko mga idimandam. Wan tabasol na no apay nga ibainnak ti mismo nga anak ko. Anya? Saan akayat ni Lela asyak ti mangimartyakan ko na iti umadanin a graduation na. Tamangan ka no katawaan dagiti kaadalan na. Hay, dagiti tuma ngamin abakot. Saan amabalin ti kasta ka panunutam? Awan ti makagapo tapno idimandam ni Victoria. Anya? Oray agpa-atorney ka, sigurado ang maabak kamatlaang. Awan tinadagsen ang makagapo tapno idimandam di tao. Panunutam ko maasikat ti ayan ti parikot. No saan ka nagtakaw, saan nakakumamot nga ibain ti anak mo. Anya? Kitaam nga umuna ti ugalim, sakbay nga agpabasol ka. Dahito ti isuot yu sapatos, apong. Dahito yan, apo. Mas bagay yu dahito Si kakid di mo. Magtungaro din tayo suot ko. Agawaan nyo, tapno saan tayo amaladaw, apong. Agrubat tayo ka din? Naa, Kita aman no okay lang ang tikastoy akawis ko, anak ko. asino tinangibaga kada kayo, amabalin nyo ti umatindar iti panagturpos ko. Kaya't ko ti agbuya, anak ko. Saanan? Agbati kay laangan dito'y balay. Nakababain mat numapan kayo pay laang itchay. Saan kumamot Tumakder kayong matandita, taagrubat tayon, apong. Indilit yung katitimpos yung arupa da Tesey, mama? Nabayag matan nga indilit ko. Kita ngamin ti Facebook account ko, Kunaklakit din dapat isabali a Facebook yung mama. Apay na sa lutsod mo. Wala, tadulat tama ti mga ipupos iti dahil a video. Tinakaw nga ro dagiti content creator kuno. Dahil tama ti jacket kadagita as self-proclaimed content creators. Masapol nga iposda kanumat amin. Wala, takayat na matapagkwartaan. No kasyang ag-content da, di kumamot pagsayaatan ah. Basta siya, indilit kon tinag-viral a post ko. Nukasta, napan kagaya may di pagadalan. Wala, ngam nagawid akmatla adagos. Tadyak kayat makita nak ti anak ko, tatang. Si kanto, ngamin. Bidot ko day jay, tatang. Ibain na kan ti anak mo, kapoy sa aramid mo. Iso ano at dati maibagakan ka, dumgag ka ngamin anak ko. Isardang mo tagtaktakaw. Wan, tatang. Laglagi pa amairaman kadagiti aramidam ti anak mo. Ano samlaang ti makipurdiya? Wan, tatang. Kasta ti aramido. Nasaya at mo, no nakamiris ka. Ipanagnak mo apudno ti panagbalbaliw mo. Tabarang may ayo tirik na ti anak mo. Kat agsubling to ti sigod a panagtaliknakin ka nga inana. Wan, tatang. Kanayon mo alaglagi pa, anak ko. Nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao nga agtatakaw. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka apagwadan iti anak mo ken iti sabali a tao. Agaramid ka iti nasayaat. Liklikam dagiti aramid a mabalin amang itunda iti pakaybabainan ti mismo a pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanab, Ilay. Ay nawaw, makapakigtot ka mo, Nana Francisca. Naa, di mo pa'y sinugbatan ti saludsud ko, ngam sa balimbit ti bagbagam. Mapanak iti ayan ni Nana Berta. Gumatangak iti sidaan kan meriendaan mi. Ah, schedule nga min ti recording mi ita, Nana. Recording iti anya? Recording iti drama, tapno adda manandenggan dagiti subscribers mi iti YouTube. Tapno adda denggan dagiti subscribers mi. Kasla adumat ti subscribers daytoy a babae. Anya ti kunayo, Nana? Ulitin nyo man? Ah, si Kaki Dimay. Saan ang maipapan kang katiin sawang kau? Agpatuloy ka kiday, tapno saan ka mataktak itilakad mo. Di naklatan ikaskasaw. Ay nawaw, nagadumutan ti ginatang mo, Ellen, nakaw. Wala, tada kadwami amangan, Nana. Ah, adda bisita yaw. Dagiti kadwak nga ag-recording iti drama, Nana. Ah, kunak ano adda simang patabisita yaw. Adwan nyo ti i-record yo tapno addaman mo't denggan may. Una na, kinapudno na, naurnong ti i-record mi ita. Husto tapno adda urayag. Naimbag la aliw-liwa kabayatan ti panaglakaw. Ayun, anana. Adda eko bag mo dita, nakaw. Ayun, nana. Nangalaak na amok nga ado ti umay ko gatangan. Malamod ti nga rudan ta iso ti pangikargaak. Adda selop indi to'y ngam na ingpis ngamin. Mala, agtugaw kabiit, ta isupot ko tigat-gatangam. Si Mang Putandaman ng Cecil, lakay. Wain, itay pa'y. Adda da iti recording room. Ay nawaw, nasa pa da Una, tatiimbagam ka no, kat ato ti i-record yo ita. Ay wan, naurno nga rod lakay. Nabayagmat ngaminan idi na udi ang nag-record kami. Mutuyon da ginatang mo, ta siya kung timakam mo. Ilotom da gito'y Saan akong agimatang iti Ricardo, taadda pa'y mat na bati. O kilaan bakit? Tapno maibos ti sigurd nga istak dito yung balay. Tapno masukatan mo't Win ay wan gayam, pinagkapim ka di ida. Nalpasin bakit? Okay, mala, si kangaruden ti makam mo nga agluto, tamapanak iti ayanda. I-set up mi dagiti rumbang ama i-set up. Iti kasta, marugyan mi matan ti trabaho mi. Itistoro ka dito papa ng Francisca bakit? Wine, apay kaday. Ipalod mo man ti cellphone number ka. Ay nawaw, an mo manan ti load. At ako matigayat ko adang gayon bakit? Anya manan data? Pagdengig akiti drama, at ang samot man ti in-upload ni Elaine, damag ko kit nag-record da iti sabadaw. Drama la ka na yun. Naadik kamitan. Isumit nga rod ti liwliwak bakit? Paludam man ti number ko Saan man asyak ti ibabaon mo? Saan nga ija istor ti papanak? No di mo kaya, ipagam iti nasaya at siyak man lang ti mapan. Kasta mapangkamay. Well, mapanag! Nagkatulakit di ngay pagpagam dita. Ay nawaw, apay ngay nagdap mo kat agdengdengagak iti drama. Kunak ano nakaturog kan? Makatitilang mo nga minta drama adeng denggam. Sa anak anaturog anya, nakakidumaklaang. Ay,
Jak amo kang kainggaw. Unaw, nasilyan kay ti drama da Elaine. Iso anapudot man ang ti daram. Ay sana, itian niya kumaaga po ang mapasagida na. Una, takas la si kamot di starring iti drama da. Maragdakdakas. Naa, saan man asyak ti pagpungpung tutom si kainggaw? Di nak ikumkumpara, ta saan nak ang managdakdakas. Iti kastato no ti boses mo. Kat kasla apektado ka launa itin drama da. Nonsense mo nga mintis istoryaan da. No siya, at damot ti maadal tayaw. Talaga lang kiti anasilyan ka. Iso akasta ti bagbagam. Ay, agtal na ka man! Nasilyan mo't nga ibagbagam dita. Ay na, Francis ka bakit? Nabayagan nga agdindin nata. Amok ti ugalim. Ay na, pasensya ka ninggaw. Jak nangangag tuk-tuk-tuk kagayam. Napigsamot kami ti drama deng itay. Ay, uwan nga, Rod. Ang nalpas mo't kitin. Agpada tagayam. Mahilig akmot nga agdeng iti drama. Uwan atay sumot tiliw-liwak. Naimbag ko nama, taadamanan in-upload ni Ellen akalugaran tayaw. Sigurado nga daman ng ti ipos na no alas 12. Isumanan ti oraya ka. Ay, anya nga minan ti umay mugatangan. Adala kom a soft drinks kapsat. Anya akulor ti kayat ma. Ada ti orange. Ay, adapay. Ikanak iti may salang. Pato'y ti bayad ko. Nakitam ka din ba kay? Ay, nawaw. Ti anya, Joel na kay. Di komenta iti drama in-upload mo iti YouTube Anya timbagada ay? Basaham latan Tama nga istorya kat adan to ti kurang na. Ay, nawaw. Asino day ta nag-comment? Diyak mo't amam mo. Nan kita akman. Kompormi mo ti drama yo. Ay, nawaw. Asino day ito eh? Diyak mo Mayat mo ti taray ti istorya Isumot lang ti bagbaga dagiti kalugaran tayo nga adik iti drama. Ay, talagang addadag iti tattao akas ti kapanunutan da, lakay. Toxic da nga rod bakit? No di da kayat ti maipopost, di saan dangag-dangag. Ay, una yan ang mindset ti tattao itapanawin. Ang tinapatag, kat awan ti mabadbad di kam apada matao. Kaladalat ta income mo, bakit? Ay, wala. Day tati kapatgan, lakay. Nagadumatan, tinegatibo a comment ko iti YouTube day nga ilain. Ngam kaslaawang makitkitan Di na bitin pansinan. Anya nga tano. Amukon. Agarami dakmanan iti may nga account ko. Bordado ti ikargak anagang ko. Iti kasta, kit saan amadlaw. Saan ko asar dengan dayto nga ilain? Marmarwam. Anya di mo paspasamakon ka bakit? Ay nawaw. Agmauyong kan samot taon. Agmauyong mga ibagbagam dita. Apay nga rod aso manao ka, kat awan mo't kasarsaritam. Kasarsaritak matibagik Anya kumapay ngay. Ay, agmauyong ka talaga. For your information, sa anak nga agmauyong anya, mas daawak laang no apay asaan apan pansinan ni Elaine dagiti negatibo a comment ko iti YouTube na. Kunak tumag, sikatin nang i-comment iti nakitak. Apal munday ta. Sa anak nga agpaabak, agaramidak iti may sapay adami account, tag-commentak manan iti dramang impus na. Ibabain ko daytoy a babae. Intunkuan, madismaya. Kasta talaga ti planaw. Kayat ko ang madismaya dayjay nga Elaine. Demonyo ka magaya matao no kasta. Gimatangak iti naimas a pagsangwan lakay. Ay nawaw, adda kwarta bakay? Adda gumatangak ka din no awan. Manungay ti sweldo mi ti YouTube bakay? Secret. Saan ko nga ibagbagakan ka? Dakil siguro niya. Sakto lang. Tamay sa supot ngay. Anya tilinahon day ta. Fried chicken lakay. Adda lang harudin ti ginatang mo ulit chong. Gimatang ka pa'y manin iti fried chicken, bakal. Saan para kadata ti fried chicken aginatang ko? Anya? Para kin Nana Berta daytoy. Solid supporter ko day abakit.
iso aparamanak man ni Nana Berta. Ay, sigurado ang maragsakan day jay bakay. Anya ti gatagam nakong. Sa anak agumatang nana. Ay nawaw. Anya ngay nga road. Ape ngay may ka. Imayak, taikan kayo iti fried chicken, nana. Ha? Nagsweldo ak manun. Iso aparamanan kayo man mat. Nay, ay sos. Agyaman ak launay tanakalagip ka na kaong. Awan anyaman na nana. Oh, adi nana. Alain nyo. Tani, agpakada ak matlaan. Ay katagkape kapay Saanan nana? Agur-uray ngamin nila kay ko iti balay. Mangal daw kami mutan. Ay kasta ka de. Mala, inton maminsan tungarudan. Kat agyaman akmanan iti inted mo. Anya ti may imbaga day nga ilin kang kamay, Roberta. Nangyag iti fried chicken, maray. Aya, Wun, nagsweldo ka nung amin. ipalastog naman nga minad Ay na, saan akasta ni Ellen? Pangit mo nga rin ti drama nga aramiden da. Mayat mo't no siya klaamay sa. At damot ti maadadal. Kan siyempre, liwliwamot laangan Pangit ko na lang arudan. Ay nawaw, apay akastamot ti ibagbagam. At dakadidakas nga inaramid na kan ka. Awam mo kiday, ngam kagurak launay da dya babae. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Guraam di tao katawan mo dakas nga inaramid na kan ka. Di mo ka dinabasa dagiti kumain, kan real talk ka dagiti drama na. No kasta. Si kagayam di basher na. Siya nga raw, adu ti inaramid ko nga account ko. Takayat ko nga iparupa kong kuha na nga awan ti sir-sirbi ti drama na. Panag ko na masapul nga agpadoktor kan, Mari Francisca. Narigat ti maadaan iti sakit nga awan agas na. At damanin barong nga account bakay. Basher manan? Wain, dagiti drama artist mo ti babas da. Saanin ati istorya. Nagadumot tinday tanga account ti basher lakay. Kaar-aramid laang bakay. Sino nga tati tao iti likodan dagi tanga account? Amok no asino bakay. Dagiti limod nga umapapal ka. Ay, awan ti amuda nga aramiden. No di agsao iti negatibo. Kasta ti epekto na no inuubing ti panuno ti may sa tao bakay. Ken gura ken apal ti adda iti kaung ganda. Ag-recording kayon samot manan. Ay nawaw, kasanoan na amuan nyo nana. Wun tado manan ti ginatang mo. Ag-record kami manan tapno adadenggan nyo nana. Ay wun man nakaw. Nangagkumutin amin a drama yaw. No daduma kat ulit-ulit pa yun adengdenggan dagiti daduma. Agyaman naklauna iti suportayo, nana. Agyaman mo, taadaliw-liwame. Maya ti mindset mo. Uray ibabas na ka ni Francisca. Uray dakas ti ikom-comment na iti drama ngay upload mo. Kat saan ka na dismaya. Anya ti kunayo, Nana Berta? Ni Nana Francisca gayam ti basher ko? Ay kwa! Ay sus, lawan ko. Amukon no asino ti basher ko na kay. No asino ti akin kukwa kadagijay nga account. Asino ngay bakit? Ni Nana Francisca kanumot ko na ni Nana Berta. Ay nawaw, pudno ka de. Wala kay. Nailawan ni Nana Berta tinang dakamat itay. Isuan na amwak. Dayjay gayam abakbakitan. At da siguro ti drama manakasairan tirik nana. Ay, saan nga amin a drama kat may papankan kwa na? No ipagarup na may papankan kwa na ti istorya. Iso ti ayan ti parikot. Saan kat asya? Diyak mo tan mabirukan ti speaker bakit? Adanwam ti speaker aya. Agdengeg ako may ti drama. Ay nawaw, drama manan. Iso nga rod mo ti liwliwak. No agdeng ka iti drama, saan ang masapul nga i-speaker mo? Na, Agsaysayang ka lang iti load kuna manan. apay kumasayang tilod.
Kat naibagakmat adag iti drama iti YouTube ti liwliwak. Dagita YouTubers ti bumaknang no kastalaan. Ay nawaw, no kayat mo di agaramid kamat iti YouTube mo. Ag-content kamay, tapno saan aday ito umapapal, kan ag-kumkomment iti kumkumpormit among aramidan. Di mo ka di amaw, feedback dagi jay lakay. Feedback tapno mapasaya at dati drama da. Saan akas jay ti comment ti concern at aawan niya? Basaam ti comment mo. Madlaw nga dati nayon na sa balay. Kan maysa, no talaga nasaya at ti panggab mo. Apay ang masapul nga agaramid ka iti ado-adami account. Sa bali mo ti ugali ti asawa am kabsat. Un nga raw kabsat. No basbasaak dagiti comment na iti drama ni Ellen na kalugaran. Kaslaawan panunot na. Wad now, napasagidan day jay iso akas jay. Apal na mutlaangan di duma. Saan mo't nga amin kat para kan kuana? No di na kayat adeng ganti drama de Ellen, ay kat mabalin mo tasan ngagdengag. Isumit timbaga kan wana. Ngam kaslag mauyong. Bakbakitan nga wanakam na. Ay, una yun ayadag iti tattao saan anaragsak iti biyagda. Naimbaglaangan at natibker ti pakinakam ni Ellen. Saan anadismaya, oray kas jay ti ikom-comment ni Francisca. Likliklikan naksamot na Francisca. Ha? Itay pa'y akit kitaan kayo. Ngam kasla sa andak mo't amakit kita. Ay, kwa, Elaine. Mabain kayo ka de? Wano, mabutang kayo. Taam mo yung adabasol yung kanya. Si kaki di mo't. Apay ko mga agbutangag ngay. Da kayo mo't gayam ti agkom-comment iti negatibo iti YouTube ko nana. Da kayo gayam di bakbaketan abasher ko. Kinapudno na sa anak abasher na ko. Ay nawaw, no saan kayo abasher? Ay nga rod ngay. Nagkomentak iti kasjay tapno mapasaya at yupay dagiti drama yaw. Konsernak laeng mayt. Ay nanana, saan akas jay ti pa nag-comment ti tao a concern? Negatibo met amin ti comment yo. No talaga concern kayo, ibagayo iti nasaya at awagas. Kat no awan mo tinasaya at ama i-comment yo, may mayat no agulimag kayo. Ah, bakit kayo nana? Agaramid kay kit di itinasaya at itipadayo a tao. Di kay agbalin a kontrabida. Bakbakitan abasher ko na nakidi kanya kaun. Pudno mat, di mo ilibak ta bakit kang agbaysaw. Ngam kaslawan panunot mo. Uray si ka inggaw, kastamot ti ibagam kanyak. Apay, masaktan ka ka day. Asino ti asawam aya? Sika, ngam saan aga putas si kata asawak. Kat kanunungak ti dakas nga ramid mo. Anya nga tati marignam, no ibagada abakbakitan ka ngam inuubing ta panunot mo. Anya? Nagaramid ka pa iti dami account. Tapno laang maibas mo ni Ellen. Anya klase ti kapanunutan day ta. Alawunan, basol kaun. Awanan na. No maamuan dagiti kalugaran tayo taramid mo. Sigurado ang maibas ka mo. No awan nga min tinasaya at ang maikoment mo. Saan kalatan nga kom-comment. No saan mo akayat ti istorya. Simple laang. Saan ka nga agdengag. Ay, nawaw! Di kinaimbag ti may sa tao kat maipakita babaan iti panagsasauna. Di ka nga rod agdarasudos. Piliam ti agbalin anaanad iti amin nga oras. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ne, aritos mon samot daytoy mayat. Kita akman, Esther. Oh. Kasla nakita ngamin nga insuot mo daytoy idi na minsan. Ay, nawaw. Aritos ko nga agpayso daytoy. Nabayagan asap sa pulak. Adala ang gayam kang ka. Nakasarakam nga minan. Ay, kwa, nasarakan ti anak ko iti arubayan mi, kabayatan ti panagay ay ayam na. Naa, kasano ko maanasarakan na ijay, kat sa anak mat anak na pan iye balayaw. Ay, day tatidya ka mo ah. Amangan mat no. Ay, nawaw, insublik lang arudan, pagpanunutan nakpayla iti dakas. Imbes nga agyaman ka kanya. Tasyak pay laang ti agyaman kang ka. Amok at tinakaw mo daytoy. Di mo laang mailakaw, tamabutang ka mo laang. Anya ti kunan? Ah, ti kunak, mabalin mo ti pumanaw, no awanan ti ibagam, taadamot ti napatang aramidak. Awan oras ko ang makimaritis kang ka. Ne, nasara ka mo't gaya man ti mapukpukaw nga aritos mo mayet. Bakit? Insubli dala ang day talakay. Ay nawaw, ti kayat mo asawan. Insublit agtatakaw kan ka. Naalam lakay. Sino ngay mo agtatakaw anang isublikan ka bakit? Ni Esther akalugaran tayo. Nakasarakan na kanumat. Nasarakan kano ti anak na, kabayatan ti panagay ay ayam na iti arubayan da. Oh, imposible. Day tangarod, uray siya, sa anak amamate. Tinakaw na laki day. Idulin mo man ngamin anaimbag dagiti kagawaan bakit? Ay nalakay, uray kasano ti panangidulin mo no ada ti agtatakaw, takawin dalatta. Naimbag abigat mo, Manong Jomar. Nay, sikamad gayam dayta Esther. Naimbag abigat mo man. Umayak manen makisakdo, Manong. Sige lang, makisakdo ka lang dita. Ay na, agyaman ako na Manong. Ne, addan samot lakad, Joe. Domingo ita, isa makimisa kami manan. Ayaw na, nasaya at dayta. Aldaw mo't ti Diyos ita. Madimot laang no trabaho ang kanayon ti mapampanunot. Panawan ka pa, ita agsagana kami matan. Agsakdo ka latta dita. Kat numalpas ka, isublim ti lastikaw, tapnusan ngagtitid ti gripaw. Areglado, Manong. Nay. Apay ka di ba kain? Agrubat tayo na. Kasano ko maamakarubwat tayo? Katjak mo't makita ti pitakak iti nangidiswak itay. Nangidiswam nga minaya. Di talamisaan ah. Ay nawa, sapay may nakisakdo ni Esther itay. Anya, imay nakisakdo ni Esther kunam. Di mo nakita ya. Ay awanan ah. Ang mga no inala na mo't day di apitaka. Aguray ka, tipita kam samot day jay. Ay won, Nakaparabaw mo't itay ang di kartong. apay nga nga adda ijay. Kat saan mo't nga ijay tinangidiswak itay. Intaman kitaan lakay. Apay mo't ngamin nga itiramisaan di turora payla ang tinangikam. Amom apita ka dayta. Si kakit dimot. Nakitam gayam nga imay nakisakdo ni Esther. Awan mo't ko na mabantayam. Uno idulin mo pay laang. Amok nga rod, nga hindi songgaan dita. Kitaam. Naksayan ti kwarta lakay. Awan mo't ti sangaribo. Basol mo no apay anapasamak daytoy, Jumar. Nakapigpig sa ti sa uyo kun lakay mo itay mayet nakaw. Wan ata nagapa kami, nana. Ay nawaw, anya manun tinagapa anyaw. Wan ata saan namot abinantayan ti pitakak. Kinisayan kit di dayjay nga Esther. Anya? Talagang agtatakaw dayjay a babae, nana. Tunggal umay makisak daw kat adati mapukpukaw. Kasaritam kun numabalain, idulin mo nga maing dagiti kagawaan nyo, nang runa ti pitakam. Ay, makapaasar, nana. No siyak ti mauma, saan ko nga ipalubaws ang makisakdo dayjay a babae ijay balay. Imbis a makimisa kami ita. Awanan tanagapa kami kiday. Agrubwat tayon lakay. Mabitlaan, Ay nawaw, apay ka di aya. sakbay nga agrobot tayo. Isiftim pa'y dagiti kagawaan tayo.
Anya, Sigurado nga umay manin makisakdo day nga Esther. mabit lang nga rod. Dagiti plangganam, isirrek mo pa lang. Wan lakay. Agraman dagiti sapatos mi ken sandal mo. Ang mga nuinton madamdam akit adan tumanin ti mapukaw. Isupay manin apagapaan ta. Ay, nuapay mat ngamin nga ati dugti ima day a babae. Tunggal ada ti makita na, pagintirisan na. Dila agbain mo't. Ipagarup na siguro asaan mo amad madlaw ti kasjingar aramiden na ah. Nangala, ami ti tabo kan pagikan iti sabon ba kay? Nasarakak laang dagit halakay. Ijay man, Iti ayan damayit Kasla saan damo nga minapagan iso nga inalaklatan kasla barupay. Ay nawaw, iso nga rod nga inalak, tamadlaw akabarbaro. Nasaya at might no dati na diskitar mau. Tapno saan nga isupay a paggastusan tayaw. Ay wana, siyak pa'y ti kunam. Talaga na diskarte aklakay. Day tamot ti kayat ko ken kabakit. Mala, mangidasar ka man kit din iti kanin tayo. Tani, mabisina kong. Muntoy ti galawon bakal. Agyaman ako na ilakay. Hinton sumaronaw. Siyak tumay tagsak daw. Awan mo't tan ti tabo kan pagikan iti sabon lakay. Adalaan mo't anakitak di tayo agsapa. Ay nawaw, umay katakitaan mo at dapay. Nakitak ita si itin. Nay. Apay ay. Awan mo't tan ngagpaisaw. Hay awanan, agraman tabo kan pagikan sabon. Matakaw mo't tan. Talaga mo't Makaumalakit di ti kastoyan aya. Maurnungan ti kagawaan tayo iti ayan da Esther no kastoy laang. No kasaritam nga tanister. Dayjay pa'y ti kunam, aglibak dayjay ibaga na nga awan pamanaknak ko. No kasta nga rod. Agpakabit tayo iti CCTV bakit? Adam amom amang ikabit. Ni pare Edwin. Uno saan? Siyaklatan. Alaman nga rod. Agkita ka no ada tinalaklaka a CCTV dita. Iti kasta kat saanan ang makapagrason dayjay nga agtatakaw. Mabit man laang Octavio. Aw, apay ka di mayay. Ada na patag nga ibagak nung ka. Anya tayo dyan? Bagbagaam ni bakit mo. Agtatakaw mo gayam dayjay nga Esther. Ay nawa, kanya ti tinakaw na aya. Idi na minsan, tinakaw na titabo kan pagikan iti sabon. Idi Lunes, mapukpukaw man ang tihanger kan brush may. Nay, di kag papasol na wanti pamarkanak mo ha. Nakitak tihanger may, idi na minsan ang naglaban ni bakit mo. Idi kinasaritak ni bakit mo, ipilit na aginatang mo kanaw. Pudno timbaga ni bakit kaw. Ginatang ko tayo di hangaran niya. Talagang addadag ti hangar agpapada. Uray anya pa'y ti bagbagam, amuklatan a hanger mi dayjay. Kayat mo ti pamanaknak. Kayat mo amabuya, ti video anaala ti CCTV may. Alaman, ipabuyam kanyak ti video ngay bagbagam. Kat, binuya na amin ti video, bakit? Impabuyam amin kan kwa. Saan lakay? Ay nawa, impakitam kumaa. Tapno am muna tar aramidan ni bakit na. Kasano kuma kat agdardaras mo't apimanaw. Napabainan siguro Di nalamnamaan nga dati CCTV tayo. Konsintidor mo ngamin ni Octavio. Ngamita nga adati ebidensya, saanan ang makapaglibak dagijay nga agasawa. Mabalinan nakasaritan bakit? Saanin ang makarason, taad dati pamanagnig mo. Una, kita akman mo saan pa yung agbain dahi a babae. Makisaksak dulang arudan, nayunan na pay lang iti kalukwan. Ay nawaw. Ne, apaya kasla madanagan ka, Octavio. Wala, tama kapadanag tinakitak bakit? Ay nawaw, anya tinakitam aya. Impabuya ni Mayay ti video ang naalat ti CCTV da. Anya, CCTV kunam. Uwan bakit? Naalat ti CCTV, ti panagtaktakaw mo. Ne, kaano pa'y nagpakabit dagita iti CCTV? Diyak ka mo bakit? Impabuya na nga rod kanyak, katkastao na itibain ko kinkwa na itay. Dandani saan ko may garaw dagiti sakak itibain ko bakit? Eh, ado ka diti video da? Adaw bakit? Kat sigurado akasarita na ka ni Mayay. Si Kanto ti sumaho kinkwa na wan. Alam din na urnong abarbarya itibag ko bakit? Mutoy, taiyal kan siya. Nang idulinam iti alkansya maya. Idikal man kumapay nga ialkansya. Ngamjak mo't yun mabirukan. At damat iti sigod a pangiduldulinan tayo. Kat nawan tinakita kay Jay bakit?
Unak lakit din, indulin mo ah. Naa, mabit man laang. Ada ka day? Ay nawaw. Ayan ngay day nga alkansya. Awan mo't nga agpaiso dito eh. Amangan mo't no agraman alkansya kat tinakaw da. Hay na, jak amon lakay. I-review ti CCTV man. Kasano ko maanaala da dito unag tibalay. Inranada siguro idi madama apakpakanak dagiti tarakan tayo. Iso ajak nakita. Talagang adda maipabarangay ko, nukastoy laang. Kat, anya manan ti pagpupudutan ti ulom. Ay, jak nga ron makita ti alkansyami nana. Tinakaw damanaan. Sigurado ani Esther manen tinang takaw. Kasanumot at tinakaw na. Dayta ti jak amo nana. Ngamno talagang agtatakaw ti may sa atao. Nagado ti pamayan na dayta asantay nga amo. I-review manen ti CCTV may tapno maamuak ti pudno. No siyak ti sika. Kasarita mo ni Esther. Nabayagan na kastater aramidan na. Kasta ti planok nana. Ipabarangay ko pa'y din atap no agnakam. Nabayag mutan anagan ano sak iti kastang aramid na. No sa anak lang ang anaasyan kong kwa idi pa'y ana idimandak dayjay. Naimbag laangan, tanasabat ka dito'y dalan. Saanan amasapul amapanak iti ayan nyo. Ah? Adda ka di ibagam? Manmanumo ngaminan amakisakdo kay balay. Wan ata makius-usar kami itigayim nila kay ko. Kat, anya nga rudin ti plano mo kadagiti tinaktakaw mo kada kami. Ah? Ay, kwa. Anya, isoblame mo no kayat mo ti maipabarangay. Ada ebidensyak ditoy. Iso asaan ka makapaglibak. Agraman alkansyame, tinakaw mo. Bayadan mo lang dayjay. Alkansya. Di ka man naging di amo dita. Amok nga amom ti kayat ko asawan. 400 laang mat ti kwartayo at tinakaw ko. Saan lang a 400 tinagyan dayjay nga alkansya? No sa anak nga agbiddot, ada na surok a 2,000. O sige, ilistam dagiti mapukpukaw a kwarta ken kagawaan nyo tabayada. Pangaasim laang ata di nakidimanda. Diyak kaya ti maibabain. Sapay masikugak ita. Naimbag abigat mo. Ayan ngayon ti bayad dagiti tinaktakaw mo. Nasurok makabulanan nga agururayak. Ano sam kumapay laang ti aguray. Awan pa'y ngamin kwartami ita. Ikan ka iti makalawas nga ultimatum. No saan ka pa'y makabayad, pasensya kan. Ngam talaga nga ipabarangay ka. Di ka madanagan. Agbayad ak tumare. Aguray ka. Ti matambler ko dayjay. Ay, kuham ay Adda maggayam dito'y balayo day ta tumbler. kamali ti pampanunutem. Ginatang ko day ta tumbler iti sentro. Kita akman, adda markat ti tumbler ko kat. Adamo ngamin dagiti tumbler nga agpapada. Saan asyak ti iras-rasunam, tauray di mo aklunan, amuklatan at tumbler ko day ta. Unay kalaki di moten si ka Octavio. Apay bakay? Anya manan ti basol kaw? Apay mo't adi mo inlemeng day a tumbler. Ayuay, nalipatak ba ngayon sarap? Awanan nakitan ni Mayay. Anya timbaga na ngay. Agong ungot nanayunan manin ti basol ko kenkwana. Nagrason ka kumaa. Imbagam kumaginatang mo. Adda ka numarka ti tumbler na. Mabutengak mo't amang ipakita. Na yan di kasi tayo mapaspasamak. Agan-anad ka man mga amin lakay. Saan akong kumpurmi ti pangidisdiswam iti kagawaan dito'y balay. Tano adda bisita, wano adda lumabas, kat makita da. Kumusta nga'y? Nakasaritam ni Esther. Wala na, inikak iti makalawas nga ultimatum na. Manukot ka day. Kapilitan anana. No saan pa nga agbayad dayjay, ipabarangay kon. Nasaya at magtakinasarita na ka. Wala tanapanak ijay balay danana. Nakitak pa'y di ati tumbler ko ijay. Ay, nukasta. Talaga nga daw titinakaw na. Wala na. Pagadalam mo tanday tanakaw. Uray adda CCTV. Idulin nyo anaimbag dagiti kagawaan kan kwartayaw. Tapno saan da atakawan. Wala na. Lesson learned matan kanyak. Pagadalan tayo amin. Ta saan tayo nga amo ti taray ti panunot ti tunggal maysa. Si kamot gayam dayta Esther.
Adda ka di masapol yun, nana. Ay, nadamag ko. Nga do ka no titinakdakaw mo. Ha? Nagistorya ni mayet kanyak. Ay, kwa nana. Kastoy ngamin. Ay, di ka nagpalawag. Tabid do ti kasjay nga aramid mo. Numapan ka iti ayanda. Tapno agsak daw. Agsak do ka laeng. Di mo na'y nayunan iti kalukwan. Wana na. Bayadam dagiti tinakdakaw mo kadakwada. Tapno malpasan day taparikot yaw. Wana na. Urayek laeng ti sweldong nilakay ko. Pag nakmam day ta. Isardeng mo unti agtaktakaw. Panunutem a babae ka. Anyan tulaengen ti ibagam kadagiti anak mo no dumakkel da. Kat maamuan dati kastangar aramidam. Saanen ang maulit, nana? Rumbang laeng. Ulitak manan. Bayadam ti rumbang abayadam. Tapno saan ka ang maipabarangay. Kat intun sumaruno. Di mo ipalubos nga agbaligi dagiti jablaw. Wana na. No dumteng man ti gundaway amariknam amasulsulisog ka. Kat di mo makontrol ti bagim. Agkararag ka balasang ka. Dumawat ka iti tulong ti Diyos. Ay, nawaw! Masapul a kontrolan tayo dagiti tarigagay a mangiturong kada tayo iti kinadakas. No dumteng man ti gundaway a maabak ti panunot tayo, agkararag tayo. Dumawat tayo ti tulong iti Diyos. Iti kasta kat iturong da tayo iti napintas kan nalintag adalan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Tapos maggaya man itatatang. Ay, nawa. Piyakas labas daaw ka. Kunak ano saan pa'y atapos, Abril maggaya man no bigat. Kahit anya ko maita no Abril no bigat. April Fools di ako nada. Nay. Kita di mo man pag-aangawan dagiti kalugaran tayo. San aga po ta April Fool's Day, kat kumkumpurmi man ang aramidam iti padam a tao. Ni tatangmot, killjoy kay launay. Saan anasaya at nga ipraprank, wano ang angawam ti padam a tao. Rumbang nalaang agbalin tayo a sensitibo. Ni tatangmot, Dayta nga ugalim ti makagapaw, no apay anakiwin naswas tinobium ken ka, ngam di ka pailag nakamay. iso nga rod matiragragsak ko tatang. Naragsak ka, nga uray adda ti mapirpirhuisyaw, apada mataaw. Happy April Fool's Day na Susana. Ay nawaw, anya tinapasamak ken ka, Juanita. Napasamak kanyak. Awan mo't nana. Apay nga rod anakaragragsak ka ita. Ni nana talaga. Amuyo mo't. I'm a jolly person. Inglisira ka mo't gaya mo nita. Siyempre, adamo basit nga amo tayo Sa dino ti papanamaya. Iti ayanda na nasabit. Mapan kuman alaan ti tilapia nga order ko. Ado ka di ti in-order mau. 3 kilo laang nana. Ay, okay laang kan ka. Mabalin apakialam pay laang ti order ka, tapno saan akon amapan ijay, aglabaak pay ngamin nakaw.
Mabalinlat ta na. Umayon to alaan ije balay no alas 12. Adumanon ti impos ni Madeline alako na. Adda ka dita a lotion, sabon, shampoo, body wash, bangbanglo kanda dumapay. Anya nga tano iso ti iprank ko ita nga April Fool's Day. Agbagtit kan sa matay. Naa, sasawin nyo matatang. Sino ti kasarsaritam di taya? Adda ayamot. Adda nakita yaw. Ewan mo't gayam ka. Apay sumanao ka tita. Saan ama balin amaaman ni tatang ti maipapan iti plano? Ang mga nukuntakan na di ni Madeline. Di, madadaulan ti plano. Napauli magkamay. Saan aga puta kasarsaritak ti bagek, kat ibagayon abagtitak. Kastuyak mat asigod kat. Uray da kayo matlaang mat. Ada dagiti gundaw ay akasarsarita yu ti bagiyo. Nagadumat kanday supsupot mo, Madeline, bakit? Order ni Juanita dagitoy lakay. Anya? Oh, apay akas lang naklaat ka itimba ka. Nagadumat kanday ta, bakit? Kabailan na ka di abayadan da kita. Nag-comment mo't ngamin iti mine, iti post ko lakay. Amangan mo't no utangan na dagiti lakom. Saan mo't siguro? Siyak mo't laang ti mangi deliver ijay balay na. Iso at talaga asingirak. Okay. Isupay mo't dayta ano bayadan na. Wen nga rod, kasapulak ti kwarta ita. Iso ang masapul ang maibus ti lako. Aganos ka bakit? Maibus tumanin dayta. Sapay lako malakay. Sa dino ti papa na, Madeline. Ay nawaw, adda kayong magayam di tanana, Susana. Mapanak man iti ayan da Juanita, nana. Ah, anya nga iti aramidom ijay. I-deliver ko dagito'y order na kanyak, nana. Ha? Nag-order iti lakaw? Wala na, adda ka di parikot? Ah, awan mo kit de, balasang ko. Itala ang anag-order da di a babae iti lakaw, ma. Wan nga rod, nana, isupay mo't Medyo adumot ti in-order na kanyak. Ay katusto isupay mo't ti ganan siyam. Wan nana, adda nga ta di tabalay da ita. Ay, sigurado da itan. Limabas mo dito'y balay itay. Sige nga rod, nana. Agpatuloyak nga rodan. Okay. Tapno saan ka mutla ang amataktak itilakad mo. Imayak ta i-deliver ko ti order mo kanyak, Mari Juanita. It's a prank! Anya? Ay nawaw, saan mo naawatan ti imbagakang ka? It's a prank, kunak. Happy April Fool's Day! Ay nawaw, dinak man tagang angawan, Mare. Awatam kit din ti order mo. Kan agbayad ka matlaangan. Sa anak ngagpapautang. Kay bagbagak laang nga prank day jay. Nalipatam samat nga Abril 1 ita. Ay pangaasim, Mare. Dinak pagang angawan kunak manan. Alaam kit din ti order mo. Pangala ako maiti pagbayad ko kadagitangay. Ay na, makaparurod ka mat. Sikati nag-comment iti mine iti post ko. Sa ita, ibagam prank lang day jay. Ay, pero wisyo kayo, mat. Aklo namlatan ana biktima ka mat iti April Fool's Day prank ko. Di ka madanagan, tasaan lang asikati na biktimak itaatawen. Bagtit ka kit di, Anyat ko nam. Ha? Pagang angawan ti padam a tao. Makapasar ka. Ay nawaw. Apay nga dapay laing dagiti abang banglukin sabon dito'y bakit? Di mo pa kibibiyangan dagita lakay. No sana ka bidto. Dagito'y ti order ni Juanita ken nga. Iso nga agpaiso lakay. Apay nga dapay laing dito'y. Kunak man no in-deliver mo. Intulod ko iti ayan da itay. Ngam, Ngam idi adda akon ijay. It's a prank. Kunanakit din kanya. anya? Kasta unay tiragsak na tanabiktimanak ka no. Imbagam kumaabayadan na Sana nasaya at ikasta aprank na. Awan ka no nga rod kwarta na. Kan may sa April Fool's Day kano ita. Sana may parbunti ang angawa kasta. Sayang mo tibanog mo bakit? Ay, day tangarod lakay. Ngam addan to aldaw day jaahuan nita. Addan to lakay. Urayan na laang.
Anya di pagsasaritaan dagiti karo ba tayo? Anya ti pagsasaritaan da, tatang? In prank mo kanumat ni Madeline di Kalman. Ah, dayjay ka day. Naragsak ka pa ang itinarabid mo? Naragsakak at talaga, taadaman ng tinabiktimak. Pakawan ka ba eh? Apay ka di, tatang? Saan nga amin aba nagkit pagbali ng aprank? Ang mumait nga agnignegosyo ni Madeline. Apay mo't apagang angawang? Kaasi mo di tao mapilhuisyaw? Talaga a killjoy kayo, tatang? Diyo amuti kunada nga April Fool's Day. Nasayaat nga ron tigas na nga alamidam. May parbang tigas na. Nabiktima na kamot gayam day di Juanita. Ay, wan nga rod nana. Una yan aya. Naimbag ko man no saan na nga inramraman tinigosyom iti prank na. Ay, day ta nga rod nana. Nasakit tinakam ko kankwana. Tainaw awit ko tilakok nga i-deliver ko kuma iti ayanda. Nagnag na akpay. Idi adda akon ijay. Ibaga nakit din a prank laeng kano. Ay, agbagtit samot tanday di a tao. Addan to aldaw day jay nana. Anya ti aramidam kankwana nga ay. Iparik tumot kankwana ti imparik na kanyak. Tapno ammo na ti epekto ti kasjay nga aramid na. Ha? Perwisyo day di a babae. Mahilig kamit iti prank si ka, Juanita. Asino man ti bakit ngayon prank mo? Nakadamagan nyo mo, tatang? Kitno si ka man ti staring iti teresina iti limabasak. Si ka man ti pagsasaritaan da. Ay nawaw, diyo pa'y kayat, tatang. Kanayon nga starring to'y putot yaw. Staring agpaisaw, ngam staring mo iti pakay babainan. Nalaingak lang nga agpanunot iti prank, iswakas jay. Ado ti mabikbiktimak, tatang. Ay, yawan mo. Sayang ti oras, kan banog ti padam ataw ti kastangan aramidam. Ni tatang at talaga. Inaramid ko ti kasjay tapno ada ti pagkatawaan tayo. Nakakatawa yamot ti kasday. Makaparurod tubay. Kasi daw, numaumadakin kakit papispisan da ka dita Di ka mabuting aya. Naimbag ta saan da kinabel kabsat. Saan pa ita? Ngam saan tayo nga amo ti sumaruno ang mapasamak kabsat? Una yun aya day ta Juanita. Mahilig iti prank. Ay, irugi naman ngamin ako nakon. Tay tangarod kabsat. Naimbag ko ma, no saan na nga iprank dagiti kalugaran tayo nga dati small business na. Wan nga road, tak-tak tikas jay ngar aramidan na. Saan na mabutang, no urayin da di tadalan kit papispisan da. No makatumpong iti bayulente, ay awanan isunto ti kaase. Day tatili na mapanunot kabsat. Urayin na siguro nga dadaka sa mapasamak kinkwana, santog dakem. Tangken ulo day di aputot mo. Saan matakas ta day dinanang naka? Nakasapsapa ka mo't, Madeline. Naggapuak iti barangay hall. Ay nawaw, kwarta mo't ta ipakpakitam kanyak. Di mo ka dinadamag. Tian niya, Ade warwaras da nga ayuda. agpaisaw. Katwan. Makitkitam day ka kwarta. Daytoy tinaawat ko. Nagadon. Ada nga tapay. At dapay no kayat mo mati makaawat. Agturong ka iti barangay hall. Agawaam, ta first come first serve day jay. Mapanak man mo't, kaya't kumot ti kwarta. Agawaam, tapno saan ka maibusan. Apay agdardaras ka. Mapanak iji barangay hall itatatang. Ay nawa, anya taramido mi jaya. Mapanak man mo't makipila. Makipila ko na. Wan, ada iwarwaras da nga ayuda, tatang. Nakitak ti kwarta nga intedakin Madeline. Sagsasa nga ribo, tatang. Kaya't kumatikas jay. Awan mo't nadamag ka. Nga dati ayuda nga iwaras da. Ada nga ro tinakita a kwarta ni Madeline, tatang. In sikreto dalakit di kada tayo. Agrubata kon, ta first come first serve kano day jay. Narigat ti maibusan. Ay nawa, napanay.
Awan mo't nanggag to. May papan iti ayuda nga ibagbagala. Nay, apayin bakit? Apay akas na ti katawam. Naragsakak lang lakay. Ay, nawaw. Apay, naragsak ka. Una, takalpasan ti makatawan, nakabalasak matlangan. Komplet ko mo't istoryam atap numawatak bakit? Kastoy ngamin. Idinapan ko inala ti bayad ti baboy ta na Rosita. Nasalaw ko ni Juanita. Kahit, Nakita na ti kwarta nga igigama. Idi kwan, nagulbudak kan kwa na. Imbagak nga da iwarwaras da kwarta di barangay hall. kahit, napanmat. Nag-text ti kumari kanya. Napan ka nung agpaiso iji barangay ulit ay. Anya? Madiling! Ha? Oh, Madiling! Rumwar ka kita! Sangun na! Bakit? Isumit ng tagpukpukaw. Rumar ka ta kasaritam. Apay nga inulbudan nak, ah? It's a prank, Mare. Kasta unay tibain ko kin kapitan itay. Kamaudyanan na, nakabalasak matlangan kan ka. Tikunam ka de, kat nalipatak di naramid mo kanyak. Makatawanan, tinapalabas. Saan ko ang nalipatan na Mare? Saan, Apolos? Anya? Kat ita, makaangasak matan, tanarik na matlaangan tinarik nak, idi pinagang angawan nak. Idi sinayang mo, ti oras ko. Ay, Day, tati para kang ka. ay, nawaw. Daytoy mat. Anay ko! Awanan. Gumura mo't ni Juanita kin ka. Okay lang lakay. Awan na sakit abakrang ko. Kas jay pa'y lang matiprank mo kin kwa na. Sigurado ang napabainan day jay. Ay nawaw, awan dakes iti naramid ko anya. Imparik na klaang ti imparik na na kanya. Makatawunan tinapalabas. Wala nga, Nugumura kanya, adakan ko na daytan. Saan kong aramidan ti kasjay, no ammo na lang ti pagluglugaran na. sa bagay mo't kidya bakit? Agda ti puntom. Tapno ammo na atirik na lakay. Barang baliwan na ti kasjay nga aramid na. Mahilig iti prank day ang tao. Ita, iso mat tinaprank ko. Deserve. Ni Juanita ti sumungad. Kane, nagpartak amag na. Sa dino nga ta tinaggapuan na. Ay, urayak man ta kasarita. Ay, Juanita! Si kamot gayam! Anya ti masapulyaw? Apay ang nagpartak ka amag na. Ada ka di parikot? Ay, nawao. Badmudmut gayam. Aglisi kayo man. Di kay pasalsali iti dalan ko. Naa, adda ka di parikot mo. Wanaw, adda nakaapam. Iso akasta ka. Awanan bibiyang nyo. Aglisi kay iti dalan ko winaw. Ay, kwa. Adday ta. Naglisi ako. Tapno di nakpagpupudutan. Makapasurun kay diti kastoy. Disturbo ka, bakit? Ay, nawaw. Anya nga tati pagpupudutan ti ulo na. Siguro, adda inaramid da kan kwa na. Iso akas jay. Salud-sudek tulatan kinitatang na. Di nakmut ngamin kayat akasarita itinasayaan. Ayan nga iti kwarta. Awan ti kwarta, tatang. Ay nawa. Kunak man na dati waras da. Nakasaritak ni kapitan. Kandag iti kagawad na itay. Kat awan kanumot. Anya. Kasta unay tibain ko iji barangay hall itay, tatang. Sapay adadag iti opisyal ijay. No kasta. Inulbudan da kagayam. Ay, marurudak la unay iti dayji amadilin. Naa, apay agkatawa kayo ngay. Daytan, bimalis dakit ngaruting ka. Makatawunan tinapalabas, sipud imprang ko dayji a babae. Kitita, isumot tayong tinadan iti gundaway anang prangken ka. Si kamot tayong tinabiktima na. Ay, nakababain la unay, tatang. Ay, ita, amumon tirik na ti mga angaw, anak ko. Amumon tirik na ti mapirhuisyo, anya. Kat inton sumaruno,
Di mo ngamin pagang angawan ti pada matao. Ay nawaw! Saan mo apagang angawan ti padam a tao? Nang runa no ammom anadagsan ti epekto ti aramidam kenkwana. Panunutam met ti riknada. Laglagi pam asaan nga amin aprang katragsak ti ipaay na. Jeda duma kat pagrugyan laeng ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti konam Gerson, adda papanan nyo iti gayimaw. Adda ananang, Ay nawaw, sa dinaw. kasarti kasinsin na nubigat, kat mapan kami adwa. Sumurutakin ko nanang. Naa, kasanungay ti trabaho. Iteks kulatan ni boss, no adda kami ni Jananang. May mayat no text, tano ibagak iti personal. Sigurado anagado asaludsuden na dayjay. Adayon samot ti papanan nyo. Medyo lang, mayat nanang. Agmotor kami. Tadamot ti motor ti gayem ko. Ay delikado ti kasta. Ninanang mo't. Kabisado mi mo't ti kalsada dito lugar tayo. Kaya't ko lang mo't ti sumurot iti gayem ko. Tanyat ammo tayo ngay. Amangan no adamot mam amok abalasang iday. Di addan to ti manugang yon. Kano lang idinag-break kayo kin ni Kayla. Nakamubuo na ko nanang. Nagado a babae dita. Itay pa yung isalsala ka, Mimi. Ah? Di ka maawatan, Gerson? No, okay lang ka. Kaya't ko mga itad mo ti cellphone number mo kanyak. Mudto'y ti cellphone mo, tay save ko ti number ko. Pudno? Okay lang ka? Awan ti agungan? Ay nawaw, imbagak mat kang kaitay asing gilak pay laang. Amangan mo, Jack, amo ka. Awan pagtanagam, ta sa anak akas iti daduma dita, asaan ama kontento iti maysa. Agyaman ak launay, Mimi. Awan anyaman na. Agawid kayo kadimat lang ita arabi eh. Wen, adamot kiditi. Adati motor ko. Isu ti service mi. No kasta, adagayam motor mo? Ay nawa, siyempre Fully paid day dyan ang motor. Mga nan, Gerson na nakaw. Ay nawa, itay pa'y ati cellphone na ti dumdumugan na. Di na mutin may bate. Ay, addaman siguro katetex nan. Ay nawa. Api akas na ti pa nagkita yung kanyak nanang. Asino ti katetex mo aya? Madaya mo. Di nakmaulbutan na niya. Iti kasta pa nagis-isam mo. Madlaw ana in love ka. Siguro, adda na amamum abalasang itinapanan nyo iti gayim mo. Kinapudno na. Adda na amok nanang. Mimi, tinagan lang. Kunak to, pay ka. Ipasyar ko to dito'y balay nanang. Ay, katuan ano kaya't nalakid day. Awan parikot dita. Katetex mo matgayam day a Gerson, Mimi. Wen friend, Anya ti ibagbagana kan kangay. kayat nakano ti agdaton kanyak friend. Ay nawaw, agdaton adagos, kat kaano laang idinagam amu kayo. Wen nga rod, saan ko pa'y nga amo ti pudno akin na tao na. Sa dino ngaminan ti pagtrab-trabahuan day, Chay. Mangup-opisina ka no, friend. Ijay, Ijay sentro ka no. pudno nga tati bagbagana, no? Di namot siguro maarami ti agulbud kanyak, friend. May mayat lat tati makasigurado, friend.
Narigat ti agtalak iti estranghero niya. Sa bagay, at damat kit di puntom. Wen, ada dito office ita. Saan ka di nga agong ti boss mo no agsel-cellphone ka iti oras ti trabaho? Nalakalaang mo ta kasarsaritan ni boss. Anya nga oras amalpas ti trabaho ngay. Alas 5 iti malam. Nga mabalin mo lat ti agtext kanyak no nawaya ka. At da kumapay ngamin aramidek. Tulungak ni nanang iti trabaho na. Ay na. Mabalin lat tamat. Agtext kan tulang no saan ka busy. Ay unay kalaki di mo tan. Naurnungan ti brief mo, yay banyaw. Awan mo ti bagam nga aglaba ka. Di kay nalaaw nanang. Tadati kasarsaritak iti cellphone ko. Ah, Asino day jay? Kwa. Katrabahuak na jay. Brief ko na namat. Ay kwa. Kasarsarita na dya anak na akatrabahuak. No daramidam, iti pagpeti cellphone ko. Agsarita tantulahangan no saan ka busy. Bye! Nanggag ko nga da kasarsarita ni Gerson iti cellphone na kareng. ti babae apagdatdatunan na day chay, tatang. No kasta, agdatdaton man gaya man. Wen. Asino mo day tabalasang? Saan ko pa'y nakita wano nakasarita iti personal? Mimi ka no tinagan na. Naamam mo ti apuyaw ididimar ay da iti kasar ni Janice. Isumot lagayam Bantayan nyo man kit day tatang, ang mga no adun tumanen ti inuulbud asa una dita. Adamot ang gankwa na day taa. Amo namat at kinaagin babak nang. Kan kinaulbud na ti makagapaw no apay nga insina ti ex na. At dakin kwa na no aramidin namanan. Makatawon mo't tin nga agdatdato nakin kami, Ming. Kat? Kaano nga klunan nak, ngay? Ay nawaw, imbagak mat kang ka, idi akayat ko amaam-am mo ti pamilyam. Kasapulan ka di bay? Wen ta mga numailaw anak ang mga klun kang ka, kat saan gayam asyak ti kayat da parakan ka. Diyak kayat amasayang ti oras ko. Sakbay ngayam amu kay ti pamilya. Aklunan na kumapay. Anya? Di ka madanagan. Tanasaya atak mo't a tao. Wen ngam. No aklunan na. Ikarit ngayam amu ka kadagiti dadakkel ko. Ngam, masapul nga urayan ti day off ko. Amum mo't amang opisina ak. Siguradwom laang apunot ibagbagam kanya. Kaya't ka di asawon deta nga aklunan na kam. Wenen Yes! Yes! Ay na, agyaman aklaunay, Mimi. Di ka mananagan. Saan ka nga agrigat? No siyak ti maasawam. Ngamin, adaing kalit a kinabak nang itinalawa adagami. Anya? Inaklon mo, kat saan nakapay nga inyam-am mo kadagiti datakkel na. Iyam amunak to kanuno day off na, friend. Ay nawaw, nagtalag ka dagos kan Gerson. Kasta siguro no napatag kang katimay sa atao. Sapay la ko matay sumot kan ti pakiasawam, friend. Sapay la kumaa. Kabayatan ti panagsarita kan panagkadwami, kat mariknak anasaya at atao ni Gerson. Okay, si kamot kit di ti makidan na kan kwa na no bilang lang. Apay akastamat tan ti ibagbagam kanyak, friend? Ha? Si kakit di mat. Awan ti kayat ko asawon, friend. Mala, agmerienda takit din. No kasta, yawid mo tinubyam dito'y balay apaw. Una pong, Nasaya at ano kasta. Tapno movie mo, kinanang mo. Nanang, umasidag ka man ba? Itaada na patig nga ibagak kada kayo kan apong. Anya ti bagam, aya. Basta umasidag kayo, tatalagaan na patig ti bagak. Sana mabaling nga agkamali kayo no kasarita yun ni Mimi. Anya aya tinapatag ngay bagam. Dumngag kaya na yung bag-apong. Nanang, Ay baga mo, nanyaman data. no umay ni Mimi dito'y balay, kat salod-sudin na nupod no amang opisina ak. Wan, ti isong batyo kan kwa na ah. Ay nawaw, saan kamot amang opisina apaw? Wen nga ro danak ko. Apay nga ibagami amang opisina ka ket construction worker ka mag. Iso nga ro ti imbagak at trabaho kan kwa na. Anya,
Pagulbudin na kami pa'y kanapong mau. Basta aramidin nyo latano anya timbagak. At dapay may isa, no saludsudan na nupod no nga daing kalik a kinabak ng itinalawa at agatayo. Wanti sungbat yu nalawag ka day apong, nanang. Ah, Daya mo ingkalem. Awan mo't nalawa adaga tayo, apo. No kayat yu ang makaasawa ak, aramidin nyo latan ti imbagak. Dinak ibabain itinubyak. dumngag ka na imbag, tanapatagti bagakan ka, friend. Anya tinapatag nga ibagam, friend. Nasaong kanyak amang opisina ni Gerson a boyfriend mo. Saan ka di? Isumot tina sa una kanyak. Ulbud day di alalaki. Ay nawaw, kasano ko maanagbalin nga ulbud tinobyo? Am-am mo matgayam ti may sa agayam ko tinobyong. Construction worker ka no, may saan amang opisina? Anya? Day tatipod no, friend. No kasta, manangal lilaw gayam de di alalaki? Agin babak nang laang gayam? Amwam no anya ti sungbat di saludsod mo, friend. Adda ko makayat ko amaamuan apong. Anya day chay. Pudno ka di amang opisina ni Gerson? Ay, ladingitag. Ngam saan apod no, tinasaunakin ka. No kasta, pudno tinaibagan ni Ruth kanyak a construction worker ni Gerson? Wen, day tatipod no. Isumot lagayam akas jeti ramay na. Adagan ka no maaklon mo ti apo. Amumutan tipod no. At dapay kayat ko amaamuan apong. Pudno ka di nga adain kali na akinabak ng itinalawa adagayo? Saan mo't lang apod no day ta, apo? Ay nawaw, manangal lilaw matgayam ti apuyo. Ala umunday to Diyos, tag merienda tayo. Mabitlang nanang, Apay. timbagak kada kayo Anya day chay, ay. Nagpraktis kayo mat kinapong itay bigat. Di may papan iti trabahom kan kinabak nang nga inkalem. Wala na, di na ko maibabayin iti sangwanan ni Mimi. Okay. Sigurado nyo lang, tanog kang mali kayo, awanin. Ang mga no saan ako na makaasawa. Awan to tinamlamaan yung apo kanyak no bilang bantag kang mali kayo. Apay akas jay nanang. Ti anya anak ka. Saan mo makasarita itinasaya at ni Mimi itay intulod ko? Ay nawaw. Diya ka mo, anak ko. Nanang, agbudno kayo man kanyak. Imbaga yung samot ti pudno kenkwana. Ay awan amok dita. Apay nga rin akas dyan. Kasla awanak laangan kenkwana. Saan mo takas dyan asigod ni Mimi Day, adda umawawag ka. Ni Mimi siguro day ta. Isong agbayso nanang. Isong batak pa'y tawag na. Ituloy tayong tutag sarita kalpasan ti panagsarita mi. Hello, Mimi? Agbreak tan, Gerson. Anya? Agwin na swastan ko nak. Saan akas kang katikayat ko? Ni, apay akas tamot tan ti ibagbagam kanyak, Mimi. Awan amok abasol ko kan ka. Ulbud ka launay? Inuulbud mat gayam dagit imbagbagam kanya. No kasta. Ammo kun ti kinapudno. Saan na kun maulbudan ita? Manangal lilaw. Mimi! Awanin. Inidap nan ti cellphone na. Nalpas kan, Gerson. Hay, awanan friend. In break ko ni Gerson. Anya? Diyak kaya ti ulbud kan manangal lilaw, friend. No kasta, pudno tinaibagada kanya. Wun, friend. Saan apudno amang opisina? Kan awan tinalawa adagada. Nagturod pa'y amang ibaga kanyak. Asa anak kanong agrigat no iso ti pakiasawaak. Taaddain kali na akinabak nang. Tagayam, nalaing-laang agulbud. Awan matdakas na no ibagana ti pudno. Day tangarod, sa anak mat arupat kwarta. Nadismaya aklaang, tanaaramid na tinagulbud kanyak. Napaklan nga ulbud. Kasanungay no agasawa kami. Ang mga nuul-ulbudan naktukit di. Ay, makapadismayamot nga agpaiso no kasta ti lalaki, friend. Roses. Ay na, Gerson aya. Handa kayo magkaroon dito, nanang. Ti panagin inumumutan tin into na ram. Makalawas na kasta.
Basol yung matlangan, nanang. Basol niya! Ay na anak ko, inaramid milaang kan apong mo no anya ti ammo mi apagsayatam. Di ba kayo kidde? Di yung kaya't ang makaasawak. Ti kada kami laeng kat saan amasapol nga agulbud ka. Kasano amaam-amom tinaikari para ken kano agulbud ka. Awan madismaya laeng dagiti babalasan ken ka. No sa anak ang makaasawa, nanang. Dito iti tandaan nyo kan apo nga. Basol nyo at wala ito'y. No inaramid nyo kumatimbagak. Awang kumati parikot ita. Ay, maturog ka kit din. Nabartekan. Di mo ammo tilawlawatem. Ayan na apong. Aday ti silid na, nakaturugan. Ringan nyo man tag. One-on-one kami. Inuman mo ito'y arak ng nyawid ko. Ay, pangaasim, di mo disturbon ni apong mo. Maturog ka kit di mo ten. Apong! Woo! Apong! Mariing kayo di tatag sa tayo! Ay, agsarden kan. Nakalalaaw ka, katrabing. Kasarita man ti apom no makariing tatag. Apay, anya man ang tinaramid na. Data ti pagpabasulan na no apay anak break ni Mimikan Kuana. Ay, una yan ti apok aya. Kasarita man tatang. Ipalawag mo ti amin kan Kuana. Tabarang malawlawagan ti panunot na. Kasaritak no makariing. Agyaman akunay tatang. No apay nga may nakaykayat na nga al-alilawan. Nagiti babalasa nga pagdadatunan na Imbes nga ibaga na ti pudno a kinatao na. Ay, jak mo iti apo ko yu tatang. Sabali ti kapanunutan na. Kumusta tirik nam, apo? Agsaludsod kayo pa ilang matapong. Amoy lang arudan, heartbroken na tao. Amaw, mapaw. Saan mo't ngamin arakas? No ibagam ti pudno, kadagiti babalasang apagdatdatunam. No apay ngamin ngay bagayo ti pudno ken mimia, imbrik na din. Apo, saan mi akayat ken nanang mo ti agulbog? Kasanaw, no agulbog kami ket mamuan tumot laeng ni mimi ti pudno. Di may raman kami ken nanang mo. Madaksan kami maet. Kasano nga rudan ang makaasawa kano kastoy lang nga pong. Nadamanan ti pagdatunam. Ibagam ti pudno kadakwada po. Di ka agul-ulbog. Ta makapadismaya mo laang nga may no ulbog. Wano man ang alilaw ti lalaki. Apong, laglagi pa. Nga dadag iti babae. Asan akwarta tikit kitaan da. No di kat ti ugali ti may sa alalaki. Ipadas mo manan ti agdataon. Ng pangaasim, tadi kan agul-ulbod, wang. Nakababayin mo't ngamin no ibaga a construction worker lang apong. No pagayatan ti Diyos. Adanto apo. Adanto ma'am-amom. Kay babae akap-kap na kam. Basta ramidem laang ti maiparbang, apo. Ay, nawaw! Di ka agulbud tapno maakseptar da ka. No damo, mabalin ang nasaya at ti ibunga na. Ngamlaglagi pam kuma, nga amin abanat kat adda pagpatinggaan na. Isu ati kasayaatan nga aramidam, agbalin ka anapudno iti bagim, kan iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan Amari Surayda. Ni, ada ka di basol mo kanyak, mare? Apay nga agpaspasin siya kamatan. Wen ata daytoy paylaang ti kabaelak nga itedkan ka, mare. Ah? Kape paylaang. Nasyortak ngamin, mare. Amumot, madama nga agpabpabalay kami. Ay, kwa? Okay laang, mare. Si kakit dimot. Sigurado ka, Amare. Sana nasakit tinaka mo kanya. Saan, mare? Si kakit dimot. Anya ko matipagsakitan tinakam ko, katawan mo't impadulin ko akwarta kang katapno ada igatang mo iti pasarabo. Agyaman ak unay tamaawatan nak, mare. Di ka madanagan. Inton sumaruno nga agbakasyon ak manen dito'y Pinas, saan ko aliplipatan ti pasarabom. Bumawi aktukan ka, mare. Okay laang, mare. Si kakit dimot. Karen, anak ko. Nakitam ti reaksyon ni kumarim itay. Ay nawaw, anyat kayat yung asawan tatang. Kasla mapilpilitan laang nga umisem. Ni tatang at talaga, tilamadmadlaw na. Pudno ti ibagbaga anak ko. Kasla marigatan matan nga umisem. Saan mat akas di asigot kay? Amangan no adala ang rikrik naan na tatang. Siguro, saan akong tinto itintid mo kinkwana? Okay lang ko na namit kanya, kabayatan ti panagsaritam eh. Maawatan na kanumot, tatang. Kasta ti bagbagadakin ka. Ngam sa bali mo ti makikita kinkwana. Jay kunadang araw. Action speaks louder than words. Apo, naging lisan ni tatang ko. Agbilib ka man ngaminan kanyak. Andat pa nagkunam. Jak amaw kag sao iti Ingles. Nagapuan ti imported akapi bakit? Ay nawaw, pangalaak kumapay ngay. Na, agsalsaludsud lang da tao. Kasla di ka agpampanunot mo. Apay na pudot ti ulom. Amumat ang naggapuak iti ayan damari ka rin itay. Ah, inted ti kumarem. Ay na, Beltran aya, jak amukang ka. Anya manin tinaknakan mo aya. Saan ka pa imot nga agmenopos ah? Apay anak kaong ungit kamutay. Kasano, katkaslawan panunot mo. Relax ka lang ka ding amin. Dita ka man larin, dadaulam ti aldaw ko. Saan kayong sapay mo't anapan iti ayan ni Mari Karen na naruwena? Saan pa'y nga road? Apay mo't nana? Makumikumakpay ngamin dito'y pwesto. Nagadotar aramito. Mapan kayo no makawaya kayo nana. Tapno ikan na kayo mo't iti imported akape. Ha? Imported akapila ang ti pasarabo na, ta short ka no ngamin ti budget na. Tinapatag katanda. Agpampabalay damot ngamin. Jay kapi nga inted na, kaslatay kapi amagat-gatang ijay sentro. Anya? Mapan kailangan iti ayanda, tapno da kayo amismo ti makakita iti ibagbagak nana. No saan nyo ang makita, talaga asaan kay ang makarilit. Nakasaritam ka din ni kasinsin mo, Obet, Karen, anak ko. Wen tatang, kinasaritak mat iti kalman. Kapay nga ron nga awan pa'y laag. Ay, day tangarod. Jak pa'y maawagan ti cellphone na. Ay nawaw. Kasino nga yan ti mangitulod ken ka di airport? No saan nga umay ti kasinsin mo? Ano sak nga orayan tatang? Nasapa pa'y matkiti ah. Ni. Ti kasinsin mong samot yung day ta anak ka. Isungag pa iso tatang. Ay, makaangas ak matlaangan. Magirwar ka pa'y ititasa ken tinapay. Tapag kapyam ti kasinsin mo. Wen tatang, mangan pa'y kit di ano kayat na. Tapno saan ang mabisinan iti biyahe. Mapitlaang. Tasalod-sudek no kaya't natimangan. Payapayan nyo ata sumrag pa itatang.
Angay mo dito yung naka-paper bag ka rin, anak ko. Di yu pakibiyangan day ta, ta saan apara kada kayo day ta, tatang. Ay, nawa. Dan sa mo't pangirigalwam. Para kan Marisurayda day ta, tatang. Ah, Nagkariak ngamin kan kwa na idinaudi ang nagbakasyonak. Imbagak abumawi akto kan kwa na. Iso aday ta, gimatangak itirelo para kan kwa na. agasam manday ta. Gimatang kapay gayam itirelo. Wala, tapno di na ibaga nga agulul budak, tatang. Wan ba't di ah? Noan niya timbagam, masapol atong palamay. Madimot ano agpatinggala ang itisao. Para kan ka, Marisurayda, oh. Ay nawaw, anya tilinaon da ito'y a paper bag, Mare. Kita ano anya. Ay nawaw, nagpintas arilo, Mare. Para kanyak da ito'y. Wen, mare, ginatang ko day taarelo para kan ka. Nagustuhan ka din? Magustuwak lauray, Mare. Agyaman ah. Isuot mo man, takitaak, nubagay mo matlaang, mare. Aday ta, naisuot kon, Mare. Ay na, bagbagay mo lang unay, mare. Bagay mo gayam ti silver akulay. Husto lang ti ginatang ko. Ayun gayam, ang mga no adati maibaga nila kay mo, wano ni tatang mo, no maamuanda nga inrigaluan nak itirilaw. Okay lang ang kadakwada, mare. Saan nga imot dagi jay? Amo damat ano singad nga gayam ta, sakbay anagabruda. Ang mga no inton madamdama, kat singiran dakdagiti kabagyam. Relax ka kadilaang, mare. Saan ang mapasamak day tanya? No adaman kasta ang mapasamak, ibagam kanya tapag sasawak ina. Nagpintasang dahi ti Arilaw. Nangala nga tamo ni bakit. Mutoy man day tarilaw. Di mo pakibiyangan ti saan mo mat ako kwa. Ay nawa, hinalanan. Kita aglaang mat bakit. Ang mga numarugitan kat maperdi pay. Ay nawa, sa anak mo't anarugit ka. Agtal na ka man, Beltran. Kat no kadigdigos ko lang itay bakit. Kasano numatinag mo kat maperdi. O kamoy. Mabalin ang maisalda da ito'y arilaw. Iso ang masapol ang maiwanan. Na, in regalo dagan ka. Ngam isaldam kit din. Saan matkid di nga ita? Usarak pa'y mata. Anya. No addan to emergency kat kasapulan ta ti kwarta. Di adda ti rilok anam namaan ta nga isaldata. Kumusta di ta Pinas, tatang? Nasaya at latabag, karan anak ko. Nilakay ko, tatang. Ada ka di dita? At na seminar tayo di Manila, anak. Talong aldaw da kano ijay. Isumit lagayam adi na sungsungbatan ti awag ko kankwana. Sigurado abisi tayo di anak ko. Noan niya ti bagam kenkwana. Iteks mo latat tap numabasa na numakawaya. Dagiti ubing ngay, tatang. Kumusta damatan? At daday tayo nanti da. Magayayam da kano kadagiti kakasinsinda. Nasaya at matno kasta. Tapno saan lang ati cellphone dati dumdumugan da. Ay gayam. Nakita nga isusuot ni Suray da tirilo ngayon regalong kenkwana. Pudno, tatang? Wan may. Nasaya at matno kasta. Tapno adda serbi ti regalo kankwana, tatang. Sige, agpakada ako na. Agina na akmatan. Baliwak to ti umawag, tatang. Apay nga taakas jeti pa nagkita ni Ria kanyak idi nakita na ti rilok. Sabali ti isom na. Anyat ko nang bakit. Saan ko nga rod ang malipatan ti reaksyon ni Ria idi nakita na ti insuot ko arilo lakay. Ay nawa, anya ti reaksyon na aya. Sabali ti panagisom na lakay. Amangan mo't no inikam lang iti ka ipapanan tinakitang bakit. Amangan no saan mo't adakas ti intensyon na. Amangan kunak no replika laang daytoy arilaw. Replika man ken saan. Tinapatag ket mayat ti quality na. Nakababain mo't no ipalpalastog ko kadagiti amok ket replika laang gayam. Apay ngamin nga ipalastog mo ngay. Mapanak man kit di iti ayan ni Nana Rowena. Sigurado ang matulungan nakday jay iti parikot ko. Isu ti makasungbat iti saludsod ko. Imayak, taamok ang matulungan nak iti parikot ko, Nana. Anya nga iti maitulong ko ken ka.
Makitkita yu daytoy arilaw, nana. Nay, nangalaam mo't iti dayta arilaw. Regalo ni Mari Karen kanyak, nana. Anya nga iti aramidak iti dayta arilaw. Nung maipapan iti kakastoy abanag, kat expert kayo, nana. Iti panagkunayo. Original ka di daytoy arilaw, wenno replika laang. Nan, kita ekman. At dayta, nana. Mingmingan nyo anaimbag, no original ka di mo laang. At ti maibagak laeng kat pagyamanam lata ti gayem mo. Tanalagip na ti gumatang itirelo para ken ka. Ti kayat yu ka di asawan, replika laang dayta, nana. Wen, ngemkas kan ayon da nga ibaga. It's the thought that counts. Uray replika kat napintas latamot. Maibagay launay ken ka. Ay na, isumat lagayam akas di ti panagkita ni Rhea kanyak, idi nakita na ti Rilok. Mangibabain mat day di Mari Karen. Agawa, tapusan tamala daw itilakad tabakit. Un ka di, mabitla ang tag sapato sakpay. Okay, agawa am turahin ka. Anya ti maibagay akawas ko. Daytoy ka di wino daytoy. Oraan niya ditan. Tinapatag ka disente akitaan. Okay. Terilom ngay, nalipatan mo ngayon suot. Saan ko nga isuot day di Arilo? Mangibabain. Napay mo, katlo kay kaya't mo ay susuot iti. Saanan ita? Tanaamuak a replika gayam day jay. Oray replika, tanapintas lagtamit. Nakasapatos akon, agrubwatan. Bayamon day ta Arilo. Anya? Hello! Kumusta kan, Mare? Naimbag mo, ta nakalagip ka. Apay ka di, Mare? Agpudno ka man kanyak. Amom ka di a replika, tiinted mo arilo kanyak. Ay, kwa, Mare? Amom ka di akas taunay tibain ko, idi na amuak a replika la ang gayam day jay. Isumat lagayam akas lakat katawaan dakdag iti kalugaran tayo. Replika ngagpay suday jay. Ngamayat mo ti quality na, Mare. Ti ibagam ki day, kayat mo ang maibabainak. Proudak pay mo't amang isusuot iti day di arilo, tunggal adat papanak. Tagayam, replika laang. Bagbagay mo latamot, Mare. Inton sumarunaw, uray di kan mangtad nukas di mo laang. Mapabainan mo't datao ang mangusar. Ay nawaw, apay nga adapay laang day ti arilo ditoy, Biltran. Nakita kanya basuraan, isungay nalak. Imbasurak lang arudon. Ay nawaw, sayang dayta. Kita nga kurri pay lang. Day ta replika ti pakay babainak kunak tumot. No di mo kaya, isublim latan katakwada. Sayang mo. Isublim ano isublim? Anya kung mabibiyang ko. Day tantupay tinakaibabainak. Saan ka maibabain? No saan ka kumaan nagpalastog? Naa, Pudno man gamin. Tunggal at dagamit mo kat masapul nga ipalastog mo. Isumot laang ti makagapo. No apay adinilaw dati replika arilom. Para magkangamin. Insubli ni Beltran Tirilo, anak ko. Okay lang, tatang. May mayatan no insublida. Sayang mo't no ibasura dalaan. Oo na yan, dahil ako marem. Naibabain ka nung arot, tatang. Naibabain ata para magmat ngamin. Di na amaw tagtanang. No adda mabalin nyo apang tudan iti day taarilo. Ito yun, tatang. Sayang mo't. Amo ko. Itad ko lang ang kinruwe na. Aywan, mabalin lat tatang. Naimbaglaan nga usaran ni Nana Rowena. Saan mo't asinsinan ti binayadak para iti day taarilo nga oray replika laang. Wan anak ko. Itad kuntukan ko na dumapanak iti ayanda. Para kan karuwe na. Ay nawaw. Anya nga iday ta. Kitaam. Ay nawaw. Kasla day tamot tay relo ni Surayda nga inregalo ni Karen. Isungag pa isaw. Na, apay nga daken kaday taarilaw. Insubli nila kay na. Tasaan ka no kayat ni Surayda ti replika. Ay nawaw. Madimot ti ugali day dya babae. E may ngagpayso dito'y ayan ko idi na palabas alawas. Sinaludsod na no original day taarilaw. Iso si kalatan ti pang tedak. Sayang ba't no saan ang mausar? Ang mga numapirdi lang.
Sa anak nga tanga apaan ni Surayda. Saan naman tinapagan ano dahi ta arilo? Inbasura ng tupay. Ay na, agyaman ako na ya. Awan anyaman na. Replika laang data. Gam sigurado ang mausar mo tag kuripay bal. Agyaman ako na'y itirilo, Karen nakaw. Awan anyaman na, nana. No amukla ko maakas di ti aramiden ni Mari Surayda. Da kayulat ako man tinang tinak. Kasta talaga. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Di mo latan ikaskaso ti kumarem. Medyo nasakit magtiriknak ngam anyangay nga rod, nana. Ay, di ka madanagan. Tano siyak. Maapresyar ko launay daytoy arilo. Agyaman ako nay, nana. Uray kaskasano kat malaganan tiriknak no kasta ti ibagayo. Malaagpakada ako na, nana. Simangput nga minun ti busmi. Okay, agan anad ka dita, nakaw. Nangalaan nyo iti riloyo, nana. Inted ni Fidel kanyak, nakaw. Da kayo gayam tinangtidan na. Wen, tasaan kanumit akayat ni bakit mo. Kinapudno na, inbasura na dahi ta arilo. Ay, grabe mat gayam ti asawa man niya. Dahi ta kano arilo ti makagapo no apay ana ibabain, nana. Pabasulin na pa'y lang amin tirilo. Amo na mo't nga dang amin laslastog na nudad duma. Kaday ta nga ugali ng ti makagapo no apay adil-dilawan damat, nana. Ay nawaw, addamak kada kayo day ta arilo, nana. Inted ni Fidel kanyak. Da kayo tinang tedanda iti basura da. Ay nawaw, saan mo't abasura da ito ikot? Saan nga original day ta? Wen, amok a replika laeng da ito'y. Kat, apay nga isusuot yu pay laang. Wen, ta inted da nga rod kanyak. Ay, kitaan nyo, anana. Amangan no day tantumot ti pakaibabainan nyo. Nay, apay kumaama ibabainak ngay. Amangan no katawaan da kayo dagiti kalugaran tayo. Tariplika laang tiriluyo. Ay nabalasang ko, saan to ang mapasamak da ita? Sa anak mata para magkit. Kasla adda kayat yu asawan iti kasta nga imbagayo, nana. Ay nawaw, awan ti kayat ko asawan. Si kakit dimat. Ti maibagak laeng ka, kat aprisyarum dagiti regalo ang maaw-awat mo. Laglagi pam asaan nga amin, kat mapadasan da ti makaawat iti regalo. Ay, nawaw! Uray replika ama ko na, no nagtaod mat iti puso, apresyaram ko ma. Ngamin, ti tao nga muna ti mga presyar kadagiti simple abanag, kat ad-adu a bendisyon ti maawat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agodong kami kinmari ispi italakay. Anya kumaita kanyak, no agudong kayo iti kumarem. Awang ka di aramidam. Ewan mo kiday. Nukas nga raw, si kapayla ang ti pangitalkak iti istor tayaw. San kumuta kabisado ti preso dagiti lakom? Adamot tatak na. Nalakalaang mo't makita dagiyay ka. Ha? Kasta ka day?
At to'y titulbak ti ka ha. No umisbo ka, ikandadong biit ti store. Di mo panpanawan asaan ang nakakandadaw. Amumat nga agraira manon dagiti agtatakaw. Wen bakit? Amok daytan. Adamo la ang calculator ijay. Aramatam tapno saan ka nga agkamali iti supli nga itid mo kadagiti customer. Wen, amok dagitan. Sana masapol nga ibagam? Ken saan ka pa'y gayam nga agpapautang. Narigat ti agsinger. Ado ka di pa'y tigatanga, Marilinda. Mapanak pa'y iji palingkay Mari Ispay. Ay uray siyak, Maray. Sa anak pa'y analpas. Anya ti pagluganan taya Maray. Anya ti planaw. Ag-first trip ta kuma. Anya oras ti first trip ita Maray. Alauna, Maray. May mayat matlaang no ag-first trip ta. Ta sigurado ang mapumpun numanin ti last trip. At dapay doa nga oras ta Maray. Ay mabit lang nga ron taala ang ti market bag ko, Maray. Aggidan ta mapan ijay palingkay. Naimbag abigat yo, tata. Ah, naimbag abigat mo, mate. Balasang ka, oh. Kanya tigatangam. Adalo yo, tata. At dapay, manuaya. Sa nga gasot ko, tata. I-type mo ka ro din tinumber mo dito, eh. 09, 110, 11, 12. Aday ka. Na-type ko, tata. Regular 100 niya. Tata. At itibayad ko. Ay, nawa. Uray saan mo nabayaran, basang? Ha? Yan tangay siksi. Kan napintas ka, mate. Libre lang ang tilod. Sigurado kayo ka di, tata. Wayne, basta di mo ibagbagay ti sa banya. Sikreto talaga doon na ito, ya. Okay, tata. Sikreto talaang ado. Ay na, saan ka lang gaya masiksik na pintas? Nalaka ka pa yung kasarsalita. Hay, makabanog laki din ti agbiyahe. Ano usam saan tayo matabak nang? Ay nawaw, imbagak laang mat anabanugak lakay. Kumusta ti store? Ada ka di mo lang gimatang. Ada, Adaw, medyo. ay kat very good ano kasta. Binilang mo ka di anasaya at ti supli dagiti customer. Kanya ka lagi din, bakit? Basic lang na kita kanya-kanya. Amok tagbilang. Kaya't ko lang ti makasigurado. Tama nga nudyak amaw kat maluglogi mo gaya man ti store. Ay, nawa. Awan pagdanagam, bakit? Saan ka malugay? Kamok tar aramiday. Asino ti kinasarita iti cellphone nyo, nanang? Ti supplier tayo iti bagas, Edgar anak kaw. Anya timbaga na. I-deliver da kano ti bagas nga order kaw. Gusto tapno adumanin ti ila ko yun, nanang. Iso na laang at ada parikot anak kaw. Ay no, anya ti parekot, nanang. Kurang ti kwartak ditoy. Saan nga umanay a pagbayad ko iti supplier? No adda kwartam dita, pautangan nak kumapay anak kaw. Ano ti kurang aya? 5,000. Sige, ikan kayo ti 5,000 nga inayon nyo iti puunan nyo. Oray saan nyo nabayadan? Ay saan bayadak mo lang anak. Oray saan nanang. Tulong kumutin kada kayo Ay na, agyaman ak launay, taadda ka tumultulong kanyak. Nay, nagadumot tin abagas dagitoy, Marilinda. Lakok dagita maray. Ngiminan samot ti bagas, Maray. Wen maray, ngimmi na tanang hinamati krodo ita. Kimurang ki di ti kwartak, iso adim mawatak iti anak ko. Ay, talaga ang umina amin nun, Maray. Wen nga raw, aksyonan kumamit tan ti gobyerno tayo. Tanay, narigat ti agbyag no kastoy lang. Baring makariknada, Maray. Ayun gayam, manungay ti kasto a klase ti bagas, Maray. 1,400 day tamaray. Ay i-reserve mo man ti maysa para kanya. Kaano nga umay mo alaan? Inton Sabado siguro, Maray. Urayek laang ti ipaw iti anak kaw. Jak kayak kag ti umut-utang. Ni, awan samot ni Tata Castro dito isturda.
Asino ti sirsiri pembasang? Ay, nawaw. Adda kayo matgayam di Nana Linda. Makapakigtot kayo mat. Itay pa'y akit kita engka. Di nakita anak katugaw dito'y aya. Ay, saan nga rod, Nana? Pasensya kayo na. Ay, kaslaawan ni Tata Castro. Adda iti banyaw. Madama ti panagdigos na. Apay kaday. Alanganin nga rod ang makalibre ang no ni Nana Linda matgayam ti agbanbantay dito isturda. Di ka mutin agsasaaw. Anya tigatangam aya. Ay, kuha na dress chicken kumano adda. Adda pay. 250 ti may sakilaw. Anya ti kaya mau. Legs win wings. Wings latan, Nana. Mabait lang nga raw tamangirwarak, Jusel. Anya timbaga ni Antimbila, Edgar, anak ko. Matuloy ka no ti reunion tayo, nanang. Ay nawaw, nasaya at ano kasta. Idi pa'y napalabas at awenday ta aplano da. Kuwan nga ron, nanang. Matuloy ka no Sabado. Usto atap nunawaya ti kaaduan. Dosyak, sa anak amapan. Ay nawaw, iti anya aga po asaan ka amapan si Kakastraw. Masadutak nagbiyahe. Anya, Agbatyak latan, tapno dati mang bantay dito istaw. Mapantayo kiti tatang. Amang ano birukan da kayo dagiti kabagyan ni nanang. wan nga raw, amang ano panunutin da nagapatan no saan ka amapan. Basta siya, sa anak adumaray. Da kayong nga agin nati makaamong agpalawag katakwada. Agrubwat kamin iti anak ta, Castro Lakay. Sino ti pakiluganan niyaw? Ni kaanakan sa tor. Nasayat mo't nga raw no adda pakiluganan niyaw. Tapno saan kayo amarigatan nga agkumyot? Una, testor tayaw, si kati makaamaw. Wain, bakit? Kasti kanayon ko ngay baga, bilangam ana imbag ti supply, tanarigat ti agkamalay. Eh, no. Amulak mo't kahit bakit? Nung may papaniti ko takit sa anak nga agpalugay. Okay. Oh my God, nanang. Nag-text na uncle sa to. Agrubot tayo kanon. Word, umayan anak ko. Nangagmumot siguro day jay lakay. Agrubwat kamen. Ano usam ti agbatay, tadi mo ngamin kayat ti sumuraw. Naimbag nga aldaw yo, Tata. Ah, si Kamalan, Josel. Nakita nga adagayang bagas alako yo, Tata. Ada, gumatang ka. Manuti half kaban aya, Tata. 1,400 lang. Ay, nawaw. Kurang matgayam ti kwartak dito eh. Manuti kwartam di taya. 800 lang, Tata. Sige, mabalinin di ta 800 basang. Sigurado kayo, Tata? Wayne, di bali ata na pintas kinseksi ka mate. Ni Tata talaga, bulero. No, di bagbakan niya. Awan sa matimang bagkat iti bagas. Ay, day tamanan ti may sa pariko, Tata. Ayan nga minan, ti balay yung basak. Iti asidag ti barangay hall, Tata. Medyo atayo gayam. Sige, itulod ko ti bagas, iti balayaw. Mangrikupak pailaan. Iti kasta, may deliver ko ti ginatang mo basang. Sa dino tinagapuam Castro. Iti ayanda Josel, Marek. Ay, nawaw. Anya nga'y tinaramid mo iti ayanda, Josel. Intulod ko ti bagas a ginatang na, Marek. Na, apay nga intulod mo pa ilaang, kat adamot motor ti kapsat na. Tulong ko matingkin ko na, Marek. Ay, nawaw. No sexy abalasang, kaya na ti tumulong. Ngam idi siyak tinagpatulong kan kwa na. Di na pulos kayat. Uto-uto gayam da ito alakay. Anyati ko na, Marek. Ay, adda ayamot. Uto-uto ko nam samay. Sino ti uto-uto? Ay, kukam no anya tinangag mo paray. Anya. Kumusta ti reunion anapanan nyo bakit? Okay laang mait lakay. Ado kayo anapan? Ay wala, kompleto kami nga kakapsat, kandag iti aga-abirat, si kalaang ti awan. Ay, kasta ya. Kasanaw, di mo ngamin kayat ti sumurot kada kami. Wen, tadak kaya ti mabambanog bakit?
Ada nga road service. Saan kamot amagmag na? Di ba? Atan alpas mutan. Bumawi ak tulatan no sumaruno. Daytoy lang tinaurnong a koleksyon, kastraw. Wen, bakit? Ay nawaw. Apay aday to'y laang. Apay ka din, bakit? Ti ko nam kanya ket ado naglakwam. Naksayan mo't ti bagas. Ngam apay akas jay. Awan ti kinupit ko, bakit? Saan man asyak ti rasrasunam. Pudno ti bagbak, bakit? Awan ti kinupit ko. Ayan ti listaan dagiti na ilakaw. Kabayatan ti kaawan ko dito'y balay. Day talaan, bakit? Sa anak mutan ang naglista. Adalaki di kinupit mo. Amangan mo't no inlibrim iti arak dagiti kumparem. Ay no, saan bakit? Sa anak karimrimwari di awan kayaw. Ure sa ludsudam ti kumarem. Apay nga ron akas to'y lang ti sils mo. Kurang daytaw eh. Amangan numabangkrapan ti negosyok maray. Ay wan, nangag mo ka di ti istorya, Marilinda. Ay nawaw, anya nga istorya maray. Ti may papanken lakay mo, Maray. Anya ti maipapankan lakay ko maray. Tinangag ko apag sasaritaan dagiti babbalasang, ken oray pa'y dagiti babae an asawaan, ket uto-uto kano nila kay mo. Oto-oto. Wen tailibre na kanumo dagiti lakoy no sexy ken napintas ti customer na. Anya? Di mo nadlaw ay Maray. Isu maglagayam at tunggal isu ti agbantay ka basit lang ti mairimrimit na a koleksyon kanyak. Iliblibre na maggayam ang dagiti lako may. Hay, uto-uto day jay alakay. Day tapay ti may sa ama kagapaw, no apay akay kayat dagiti babbalasang ti gumatgatang iti istoryo no iso ti agbantay. Liblibre ang damagkaya man dagiti lakoy Maray. Nakalaban ka. Anya, kurang mo pay. Bakit? Aday ka. Gusto mo na bakit? Wala tawaran kay tibain. May siya kamit nga uto-uto. Awan ti dakis nga rarabitak bakit? Tikunam kaday katsaan ko amamuan nga inliblibrim dagiti lakaw. Ay, kwa, bakit? Laklakayan ka nga uto-uto. Gaputa na pintas kan 60 ti customer. Ilibrim ti lako tayaw. Di ka pampanunot kastraw. Bakit? Si kagayam timang bankrupt iti dayta asari-sari store. Anday ka. Hindi nakalapig ko sa nakaslawbing. Bakit? Nakababayin ka lagi ti lumablabas. Singi raw, no asino man dagita nga inliblibray. Bakit may kababayin? Singiram ida, tano saan? Pagtalawon ka talaga. Anyat nagapaan nyo kan tatang nanang. Apay pagtalawon nyo ni tatang. Wana, ta saan nga agpampanunot dayjay nga amam. Apay ka di. Inliblibre na tilako tayaw. Uto-uto alakay. Ay nawaw. Apay ka numat nanang. No siksikan na pintas ti customer na. Ilibre na tilakaw. Makitam daytang aramid ti amam. Ne, dakas ti kastang aramid na nanang. Daytang araw, kasla saan alakay. Hay na, talaga nga agburak ti darak iti daytang amam. Isumat ti mang bankrupt iti store amano atawan nga inrigrigatak. Ibagayo ta singiran na no asino man nagitin libre na nanang. Wine, isu ti imbagak keng kuana. Kano saan na masingir dagi jay, talaga pagtalawak dito'y balay. Marmarwam day talak lakayan. Ay nawaw, anya ti aramidan nyo dito'y balay, Tata Castro. Imayak dag singirak, Josel. Ay nawaw, anya ti singiran nyo, Tata. Te, bayad na kitila ko, mingin inted puking ka. Ay nawaw, intedyo sa itan, singiran nyo malaganya. Masapul nga agbayad kayaw. Tano saan? Siyak ti pagtalawan ni bakit kaw. Da kayo mati nagdesisyon amang ilibre kada kami. Aping agsingir kayo itangay. Alamit din na. Agbayad kayaw tap no masulbar mo ti parikot kaw. Awan ti amok apapanak no pagtalawan nak ni bakit ko basang. Anya? Please, kasyan nak kumawit Dahito'y pala ang tinasingir ko, bakit? Ay nawaw, apay a 500 laang. Isupay lang tinaurnong bakit? Di ka madanagan. Tagsingirak manin no pa nagsusweldo. Manotiin librim aya.
Aduda ba kay? May saditan ni Josel. Ay nawaw, dagiti gold digger akalugaran tayaw. Pasensyakan ba kay? Hay na, agar aramid ka iti pagparikutam. Bidot ko dayjay ba kay? Singeram dagiti aguldigar. Ikan ka iti dua alawas apawayway mau. Ah. No saan mo ida masinger, pasensyakan. Ngam sikat ipagtalawag, kastraw. Titakan, maasarak ang makakitkita iti panagrupropam. Kanya nga ita, nakaungutin ni nanang kada kayo tatang. Diyak mit impagaraw pamabuan ni nanang mo ti maipapaniti dayjay abanag anak ko. Biddo, ti kasi hinaramit yaw tatang. Siyak pa yan parikot ita. Agsingir kayo, ta seryoso ni nanang itinaibaga na tatang. Talaga pagtalawon da kayo, no saan nyo ang masulbar ti parikot nga inaramid yaw. Uwan anak ko. Singirik ita. Promise! Ay nawaw! No ti asawa kat naanad kan mapagtalkan, at daragsak kantal na ti pamilya. Ngam no ti asawa kat darasudos kan di na amo ti aganad, parikot kan riribok ti ipaay na iti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensyakan, no naladawak iti oras na nagtulagan ta. At dapay nga mintinara... Anay ko, apay ako mabil ka ngay pila. Makapaawan ganas kan tumat ngamin? Sorry nga minan Saan ka kung mga agungot kanyak? Please. Agawid kakit din. Ay no, apay nga agawid akit nagtulagan ta agdate ta ita. Isungarot nga imayak to may kasukunan. Saan na matuloy ti date ta? Ay no, apay ngay. Naa, agsaludsud ka pay laang no apay? Naladawak lang ngay may kastamot tinti bagam. Sa nga pulo a minuto lang matiladaw ko Uray pay may sa minuto dayta, awan bibiyang ko. Amumot ajak kaya ti maladladaw. Sorry, siyak man ang tinagbid to. Kastoy laangan, tapno saan ka amaladaw akanayon, agnaad kalaangan dito'y balay. Anya? Agden na talaangan, tapno sa anak mat amabannog nga mangururay kan ka, tunggal adat papananta. No talaga ngay ayatan nak, aramidem ti kayat ko. Sikat ti agad jas, ta sikat ti lalaki. Deng, agim impake ka mo't kardeng, anak ka. Unang, tag naida kung itaenda pilar tatang. Anya, uli ito man timbagam. Agdin na kaming kin pilar tatang. Ay dawaw, apay agdin na kayo. Katsan kayo pa'y mo't anagkasar. Tapno maliklikan mo't laang tisaan mi apagkin kinaawatan tatang. Panagkunam ka di kat day ti solusyon ti parikot yo. Ti ugali ni Pilar ti parikot. Kumabil mga minday di anobiam, karding. Anyat amo tayo ngay manang. Ang mga no agbalbaliw no kanayon agkadwa kami. Awan lat amok iti babae akas na. No siyak ti sika, di mo panggapan ti mapan ijay. Adda punto ni manang mo anak ko. Siyak mo't ti makiden na. San mo't ada kayo? Na, ipilit na pa'y laang ti kayat na. Ti pagsaya atam laang ti pampanunutan mikin ni tatang. Ngam no kayat mo ti kasjay nga asawa. Ay katadakan ka Daytoy, ti agbalin asilid jo kun Pilar. Agyaman aklaunay, tayo manugot kayo nga agnaadak ditoy, nana. Saanak pa'y kumanga umanugot nga agdan na kayo. Nga mipilit mo't ni Pilar ti kayat na. Awanan na aramida,
Ay, kuha na. Ano samla ang ti simple abalay mi ah? Ay, nawaw. Nairuwamak mo't lang iti simple apa nagbiag na. Takas ken Pilar. Sa anak mo't ana iyanak abak nang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Una, agkikin na awatan tayo, nana. Agrubata kong Pilar. Agtrabaho akmanan ita. Mabiit lang ang kardeng. Ha? Ada ka di ipagatang mo kanya? Ayan ti ATM mo. Apay ti ATM ko. An-anum ko ma. Na, saludsudong pay laang no pangusarak. Siyempre, siyak ti babae kada taadwa. Kat, Nagrigat kamutin ang makaawat. Siyak ti babae iti relasyon ta. Iso arumbang laang asyak ti mangidulin iti ATM mo. ay kuha, Jay. Itad mo ti ATM mo kanyak winaw. Saan kami pa mo't nagsweldo? Nagswildo kay man wenno saan, itad mo ti ATM mo kanyak. Agraman ti password, takas na ko nakitayan, siyak ti babae iti daytoy a relasyon. Saan amay parbeng ti kasta nga aramid mo, anak ko? Ay nawaw, agtugtugawak laang dito'y nanang. Awan mo't dakas nga aramid kada kayo kat. No apay akas taman ng ti panagsasauyo kanyak. Ay nawaw, di ka man agin didi ammo dita. Ammok nga ammom no anya ti kayat ko asawan. Apay ngamin adiyo ibaga no anya day tatap no maawatak mo't. Nangeg ko ti panagsarita yu ken karding itay. Kat, Apay mo't ngayon nalam ti ATM na. ninanang mo't. Siyak ti babae, iso asyak nga ro ti mangidulin iti ATM na. Wen angam saan kayo pay mo't anag kalaysa. Ken awan pay mo't anak yo. Agpudno ka man kanya. Pinagnaed mo ka din ni karding ditoy, tapno maaramid mo ti kay kayat mo ken kuana. Saan na? Inuray mo kumamot nga iso amis mo tinangipadulin iti ATM na ah. Nakababain man ti kasta, anak ko. Hello, Manang Maylin. Nasaya at mat, ta sinong batang matlaangan ti awag kong ading ko. Anya ti baga maya, Manang? At daoting tayo ita. Nag-text akmat kan kay di Sabado. Ay, una niya. Agsagana kayo kan Pilar, tadagasan kayo dita. Saanan, Manang? Ay nawaw, apay kumasaan. Nabambanlugak, Manang. Aginanaak pa'y. Tapno adda ti ipigsak agtrabaho manan. Madimat lang no trabaho akanayon ti adda iti utak mo. Masapul nga agtrabaho ak. Ngamin, nagado ti kayat ni... ti kayat ko asawan. Agur urnong kami, Manang. Apay, gastador day ta Pilar, iso amasapol nga inaldaw ng agtrabaho ka. Saan, Manang? Kamalila ang ti panangawat mo itimbagak. Sige, Manang, agpakada akon. Tamaturog ak pa'y. Agsagana kayo matan, no adda ti outing yo ita. Kardeng! Kardeng! Ay nawaw, bigbigatan anapudot ti ulo manak ko. Apay ka di aya. Sa dino ti ayan day ta karding nanang. Itay pay asuman na uak ditoy, ngam kaslawan mang mangagda. Kat no naimas ti turog na iti sirok ti kayo di tarwar. Ay nawaw, nakaturog ti loko. Wen anak ko, di mon disturbon tapno makainanamot. Ammom ama minsan laeng iti makalawas ti day off na. Ay saan ama balin ti kas sa kanyak nanang? Pangaasim ta di ka aglablabas anak ko. Asino ti saan ama kaungot no kastoy laang nanang? Naurnungan ti murang na, ngam di na mat ilaba. Ay kat pakigalgal mo pa ilaeng ah. Awan mo trabaho. Ay, saan ko pinagnaad day ta akarding dito'y balay tapno pagbalinan nak ababaunan na nanang. Naimas nga agpayso ti turog na. Kita akman no anya ti aramiden na no buyatak iti danom. May sa, dua, talo. No, anya da jay. Pilar? Asino tinangibaga kang kaamabalin mo ti maturog, ah? Ay, nawa. Aginanaak mo't ah. Italaang manan anak di ofak. Apay mo't abuyatan nakpay lang iti danom. Agyaman kalata, ah, tasaan anapudot ti danom. Apay ka di aya. Imbis amat maturog ka dita, mapan mo kit di igalgal dagiti murang mo. Mabalin ka Ay niya. nakardeng, agbain ka kumamat ah. Saan asyak ti ibabaon mo? Siyak mo't agtrab-trabaho para katatayo. Wen ata si kangarod ti lalaki. Kitsi ka ngay. Anya mo't ti maitulong mo kanyak. No ultimo manggalgal iti murang kokit kasadot mo. Saan asyak ti pagpungpung tutom dita? No siyak ti makaungot.
Talaga di mo magustuhan ti Aramida kang ka. Unay lakit di mo ti kasta, anak ko. Apay nanang, kanunungan nyo ti kinasadot da di akardeng? Kaasimot jay tao iti kastangar aramidem. Ay nawaw, apay akaasyan nyo ti sadot? Saan mo't asadot ni Karding ket? Ala kanunungan nyo pa'y nanang. Kasanulaangan numaamuan ti pamilya na ti kastangar aramidem ken kuana. Anya ko maita kanyak. Amangan nuguraan na ka ti pamilya na. Aglablabos ka mo ngamin anak ko. Amangan kunak no inton madamdama ket oray ni Karding. Agbabawi moten anak iden aken ka. Naan ano manen ti bibig ni Kardeng? Dinanog ko nanang. Ay nawao, apay adinanog mo. Kasano, kat naturod matan asumungsungbat kanyak. No adda ibagbagak, maditi pa nagsasauna. Ay naumalakit din ni Karding ken ka. Nasurok a makatawon moten anagan anos iti dannam. No nauma, di bumanaw. Anya, Mapanak iti ayan ti gayem ko ita. anya manen ti aramidem ijay. Anya kumapay ngay, agpaanginak ijay makapaasar day ta akarding. Kanayon laengan apapudutan na ti ulok. Naa, ni Karding pay laeng met ti pabasulam. Naglawag asika ti ayan ti parikot. Sa dino ti papanam, mureng munsa mo dagita. Wala na. Pumanaw akon. Anya, Saan ko na maanusan ti ugali ti anak yo? Pasensya kayo, nana. Inaramid ko mo't ti kabalak. Yung talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. saan ka mababalaw? Tapod numot ang naglablabas ni Pilar baraw. Isong agawid aklangan ni Jebalay, nana. No ituloy mi peti kasto a relasyon mi. Amangan numakabil ko ti anak yo. Wano saan? Amangan no siyak ti mabagtit. May mayatin ti lumiklik, nana. Ti ATM mo nga'y. Adda dito'y nana. Naimbag tasan ngayon tugot ni Pilar itinapanan na. O sige, agrobata kong sakbay nga agawid anak yo. Ibagayan to nga agwinnaswas kamilatan, nana. Kunaklakit din no adda bisita ni Tatang. Si kamot gayam day takarding aging ko. Siya nga rod manang. Dituya kong agnaid. Ni Pilar nga'y. Awan kamin kin Pilar. Ay nawaw, iti anya aga po. Nan ano ta bibig mo? Awan da ito manang. Agpudno ka man kanyak karding. Aging ga kadiita kat kabkabilan na kadayjay a babae. Tinapatag, kat nakiwin naswasa kong kinkwana, manang. Dayta ti ugali ni Pilar adimi kayat. Bayulente a babae. Naimbaglaangan ta saan kamot akas jay? Saan ko maaramid ti mangkabil iti babae, manang? Iso apilyem kumamot ti babae asaan ako mabelading ko. Apikit din nga ibantay mo ti bagim iti babae akaskin ni Pilar. Ayan ni Karding nanang. Awanan ni Kardeng. Ay nawaw, kasano nga awanan nanang? Awanan, pinanawan na kan. Anya? Agwin naswas kayo kanon. Nauman iti aramid mo. Iso aday jay. Pimanawan. Saan man asyak ti ang angawan nyo nanang? Saan ka ngang angawan? Ibagbagak laeng tipod no. No saan ka amamate? Mapan ka iti silidyaw. Tapno makitam amis mo. Anya? Oh, italaang ba rin ang nakitak ti kasta pa nag-iisam mo, kardeng anak ko. Wala, tawanan ti parikot ko, tatang. Awanan ni Pilar, aka na yun amang paspasakit keng ka. Putnulaunay, tatang. Naimbag man, tanasyan kamutlaang itibagay. Di mo inuray ang mabaldado ka. No kat nagbalinak abulsag, saanan itatatang? Saan ko nga urayan ang mabaldado kastaa? Nagado a babae dita. Day kumama na sing pa ti pilyam anak ko. Di mo ibantay ti bagay iti babae, akaskin ni Pilar taawan Si kantum laang tinakakaasay. Di ka matagtagare, anak ko. Maikawak nga rod nanang. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Sa anak anairwam nga awan ni Karding dito'y nanang. Ay nawaw,
No kaano met anauma jay tao ken ka. Saan ko pa yan makontak? Awanan maaramidam no nakadesisyonan jay tao. Ang mga nuadapay namnama, nanang. Anyat kayat mo asawan. Mapan kayo iti ayanda, nanang. Ibagayo nga agsubli dito'y balay, ta agbalbaliw akon. Na, apay asyak ti ibaon mo nga eh. Alamot tan ananang, tulungan na kuma. Ay, nakababain ti mapan ijay. No naturod ka, sikat ti sumango iti pamilya na. Saan asyak ti ibaon mo? Sino dayday? Ni Pilar tatang. Ay nawaw. Anya pa'y lang tar aramidin dito a babae dito'y balan. Kaya't na kano ang makasarita ti kabsat ko, tatang. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan da. Isumat lang ang timbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Kardeng! Kardeng! Rumwar ka dita, tagsarita ta! Kardeng! Nakalalaaw pa'y mat. Isong araw. Ay, nakababain ka dagiti kaaruba tayo. Tinasayat ringom ni Kardeng. Ibaga masangwan na dito a babae tapno agsardungan. Ang mga nuan niya pa ti panunutan dagiti kaaruba tayo. Pangaasim Kardeng. Anya pa lang tar aramidam dito'y Pilar. Agawid ka kuman ije balay. Awan tamot na. Itaan niya aga po nga agsubli ak pa lang ijay. Urnusan ta kumati parikot iti nagbaetan ta. Lading itak, ngam santo ang mapasamak da ita. Uray agbalbaliw akon. Oho, inuolbod man na ita pa nagbalbaliw. Uray agparintumangak iti sangwanam. Orag sangit ka pa iti dara, saan ang agbalo iti kapanunuta. Please, kaasyan na kumamot Dinak mo narakoban, nakababain pila. Alamot tan Kardeng. Pakawanan na kuma. Noon niya ti imbagak, isuday jayen. Kat no awanan ti ibagam, pumano kan. Di mo disturbon ti panaginanak, tadaman ng trabaho na malam. Ay, awanan nanang. Talaga asaanan akayat ni Karding agsinublian kami. Anya nga ron ti maaramidan tayo no kasta ti desisyon na. Anya nga tanuda kayo lang ti makisarita kadakwada nanang. No anya ti desisyon na, iso ti respeto tayo. Jak lakit di kabailan no ni Karding ti mapukaw ko nanang. Ay, day ti ganabam. Awan tumo ngamin ipangag mo asao. Ni nanang mo't. Kanayon mo ngamin akabilan jay tao. Naglablabos ka iso akasta. Pinanawan na kalaki nga road. Kasanuak pa yan itananang. No saan mo pa'y laabaliwan ti ugali makasta. Ken no awan ti lalaki ang makaanos ken ka. May salaeng ti maibagak Pilar. Agbaak kalatan. Kaasila ang ti agbalin nga asawam no kasta ti ugalim anak ko. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaan na saya at kan managayat iti karelasyon tayo. Tauray kasanupay ti kinasingpat kan kinaanos ti may sa atao, no aglablabas tayo, dumtang tulad ta ti aldaw ang maumada. Kat ang mga no isupay ti panggapwanda amang panaw kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umano kano ti may sa border tayo. Nina, bakit? Ay nawaw, kano. Inton Lunes. Na,
Apay asika ti kinasarita na. Apay asaan ang nagdiretso kanyak. Isungarod nga ibagbagakan ka tapno amom. Tapno updated ka mata. Ay saan na mabalinti kasta? Siyak nga ro ti landlady. Apay kit din asika ti pagibaghan na. Oo na yan bakit? Agraman tayo ta apanag. Big deal launay kan ka. Una, tawan bibiyang mo iti day ta apaabangan, Jeffrey. Kasano kumasumango dakin ka? Kat kabutang da kamot nga rol. Apay ko mga butang da kanyak. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Daytang iwat mo pasmado ti makagapo. Di mo mo tagtipal. Iso dayta. Kabutang da ka ti amin. Ibagam iti day ta Joel, tasyak ti kasarita na. Saan ka tasika? Wala. No kayat na pa iti sumangugan ka? Ay nawaw, saan asyak ti pagpungpung tutam, Jeffrey? Nakapasyal kayong mat dito'y pag-abangak nanang. Anya ti umayo ibaga. Imawag ni Antim na kanyak iti kalman, anak ko. Kat, Bakanti ka no, ti may sa akwarto iti boarding house, apapaabangan na. anya ko maitano bakante nanang. Adamat tanto abangan tayo apag naada. Ti kayat ko, kat umakar ka ijay, anak ko. Ay nawaw, jak kaya tiag naad ijay nanang. Adayo amay mayat ijay nalawlawa kan simintado. Basta, dituyak laangan nanang. Di mo man ipilit ti kayat mo si Karot. Noan niya ti imbagak, isaw ti aramidam. Amo yung mati ugali ni auntie. Pasmado tingiwat na kung nadagiti kakasinsin ko anagabang iti papaabangan na abalay. Anyat amu tayo ngay. Ano saklatan dito'y nanang? Uray adayo. At least, adatal na ti panunot ko. Pangaasen, tadi mo ipilit ti kayat mo, Rot. Kayat mo man kan saan, umakar ka ijay. Anya? Nagnaad kayo iti balay papaabangan ni Auntie Nena idi. Saan ka di kasinsin? Uwan kasinseng. Ngamawan pa'y 2 bulan may kat pimanaw kami. Api ang nasaludsod mo kasinseng. Tati kayat ni nanang kat agnaedak ijay. Ay nawaw. Agpanunot kay ti mamin ribaw kasinseng. Ipilit mat nga rod ni nanang. Saan na sigurong ammo ti aramin ti kamsa na Amom ka tay. Idi da kami tinagnad ijay. Bigbigat ang agtuk-tuk-tuk na antinena. Anya? Uwan kasinseng. Ti kaya masapa amariing dagiti burdars. Natangsay. Nangruna ka dagiti kaanakan na. Disturbo mat nga rod ano kasta? Pudnula unay kasinseng. Nagadupay ti dildilaw na day jay Sapataws, badaw, buok, sidakin amin ang. Nakabutbutang talaga ti agnaad ijay. Nakunampay kasinseng. Ura agbaybayad kay ti abang. Kat kasjay latta ti trato na. Ay, asino mat nga taday ti agtuk-tuk-tuk kat alas 4 pa ilaang ti agsapa. Agreeing ka ditan. Anyat urasan. Ni Auntie Nena mat gayam. Ay nawaw, anya nga tat ibaga na aya. Apay adi mo lukat ang tiridaw. Umayan auntie, mabitlaan. Ay, anya ti masapul yung auntie. Anyat urasan, ngam di ka pala na rin dita. Ay ko auntie. Kasla anak da katibak nang iti kastangar aramidam. Napuyatak ngamin idi rabi ta inaramid ko ti research mi auntie. Nagadulakit din arason mo. Jak kayat ti kasta, jak kayat ti maaldawan aburdal. Anya? Saan anasaya ta disturbuan dagiti borders tayo bakit? Ay nawaw, apay manan amakibiyang ka, kat ka nakakmat dayjay. Gabuta ka nakam, kastamutan taramidam. Kapilitan tadidamot ammo ti mang disiplina iti bagbagida. Kan may sa, masigsikuranak makakit-kita nga aldaw ti panagrinda. Kasalungay, nun napuyat da idirami. Ay saan ko naparikot dayta? Ay nawaw, agbain kamot Uray ka nakampay da kita. Agbaybayad damot idaabangkan ka. Aguray ka. Apay nga isakit mo launay dayjay arot, Gaputa si katayan ti bidot, bakit? Saan lang anirot ti ka nakam anang aramidam iti kastakay? Pasensya amlatan ni Antim Nena, rot, kanakan. Makauma mati ugali na uncle. Isu nga awan ti agbayag akanakan na titoy. Tamadi ti ugali na. Pasmado tingiwat na.
No agsasao, kasla saan kaming agbaybayad iti abang ditoy. Feeling na laing dayang antiyo. Nagalas ti ugali na. Awantal na ti panunot, taurean niya nga oras kat adadita nga agong unget. Naku nampay, kasla saan ngamin nga agbyag, no saan nga agunget iti may sang aldaw. Iso day jay, ibirbirok na ti pagungungtan na. Nene, nantiyo na yun natin si Mangpat. Di mo latan ibagbagakin kwa natin nagsaritaan ta, what? Wan, uncle, di kay madanagan, ta saan kay nga ipulong. Nay, apay akas tatibadom si Karot. Apay ka di, ante. Apay ang nagbistida ka. Sa dino ti papanamaya. Saan mo't Domingo itakad? Adda klase mi ita, ante. Adda klase yung amkas tatibadom. Ay nawaw, disente matiin suot ko, ante. Saan mo't arivili? Ay mangibabayin ka mo't. Anya? Inton sumarunaw. Pilyam mo't ati maibagay kan ka. Saan kayo ang maawatan, ante? Jack amo, no apay nga agraman kawas ko kat pagpupudutan nyo. Umapal kayon samat. Siya, umapaliti kawas mo? Saan Apolos? Agraraman kakit dia? Adda na patag nga ibagakan ka, Estela. Anya ti ibaga manang nena. Bagbaga ang matiyay anak mo Ay nawaw, apay ni Raut manang. Hay, jak magustuhan tikas di apa nagbadbado na. Ha, Sana bagay tikas jay. Kunamlan asino abaknang. ti kadibistida na, ti dakdakamata manang nina. Wan, nagalas akit kitaan. Saan ang maibagay kan kwa na? Kan may sa, kanayon ang maaldawan jay anak mo. Di na amo ti agreeng iti masapa. Ha, ay kwa, amangan met no adda report when no research nga inaramid da iti pagadalan manang. Ay uray pay, saan ang nasaya at tikas jay nga ipakpakita na? Bagbaga ang day jay Apay akas jay ti ibagbaga ni Antim Anena. Maaldawan ka kanumat abumang bangon. Kun nagalas ka na ti kawusmaw. Jack amo iti day ta akabsat mo, nanang. Nagadulakit ding amo na. Nagadu adil dilawon na. Siyempre, adu tinaskan nga aramidak iso amapuyatak. Kan may sa, disente matibestidak. Talaga laang adakas ti ugali day di abakit. Amangan met no. Di nagpagpanunutan iti dakas, nanang. Saan lang asyak ti kaanakan nang agrekreklamo iti ugali na. Adu kami. Oray sa ludsudom ni Kasinsin Angelo. Kat, kasano nga ruden day ta anak kaw. Umakarak, nanang. Jack kayat ti agnaad iti ayan ni Antinena. Awan ti peace of mind ijay, nanang. Kat, adda nga rod pagakaram anak kaw. Adda umakarakon. Tadyak kayat ti kaaruba apasmado tingiwat na. Kan kasla ada bagbagtit na. Anya nga ita, pimanaw mo't laing ni Ruth. Anya kumangay kanyak. Sa anak nga apektado, Jeffrey. Agbalbaliw ka man ngamin, bakit? Dahil pa nagsasaom ti makagapo. No apay akadwan ka dagiti kakaanakam kat gumura kain ka. Ay, agtal na ka man. Ikam ngamin iti preno tangiwat mo. Di kag balin na kontrabida iti biyag ti sabala tao. No awan mo dagas nga aramidan dakan ka. Ay, agtal na ka di tawon now. Di mo amot ti makorektar. Apay ngamin akorektaran na. Tapno ibagakan ka. Saan amasapol nga aramidom na ita? Taamok tar aramida. Pimanaw ka matgaya man itain Antinena kasinsin. Wen tadjakon maanusan ti ugali na Kasinsin. Inaramid naman kan inaramid na ka na kami iti. Talaga nga awan ti pagbaliwan ni Auntie. Baknang ngamin kasinsin. Iso akas dyan. Kud, anya ko maitan no baknang. Agbaybayad akmat iti abang ko O galinan ti kas dyan kasinsin. Nanayunan man ti kaanakan na agumurugurakin ko na. Kasla da bagbagtit na Kasinsin. Anya? Sikamot. Kasla da bagbagtit na kunak at agbirbirok iti pagungungtan na. Agasim manday ta ginatang mo. Iso ti suot ko inton reunion tayo. Isyak mo't nga Ado mo ti kawas mo dita. Ano sampay laang dagijay Kita
Ang mga numapan ka man rin makiriyunyon, kat kumporme man ti sa usawang mo ijay. Sa anak mo't nga agsaukat, no awan makagapa. Ikam ti preno tangiwat mo, di ka man ngamin agpakalaing ijay. Preno mo't nga ibagbagam. Una, tama ka numalipatan manan. Naimbag pa jalugan at da preno na. Tangiwat mo ngay mat. Among si ka Jeffrey. Di ka nagkalintagan. Tanalawag mat asikat ay ayan tibiddo. Isu nga ato ti gumurakan ka. Makiriyunyon nga tadaan tinena. Dahil tati jak amo kasinsin. Wala taama nga no umay da kat pagpupudutan nakmanan. Saan lang mat asikat ikanakan na pinagsasawan na. Ado tayo. Ha, ay nawa. Kasinsin, makitkita di makitkita. Daan tinena matday chay. Mapantay ti kusina. Taamangan no makita data dito. Kat anya man ti may baganang. Di mo ipadlaw nakita ta ida. Angelo, kanakan. Ay, awanin kasinsin. Nakita na kon. Paumayan itayan ta. Sikan ti makaamo makisarita kan kwa na kasinsin. Mapana kon iti kusina. Bye! Nay, kasinsin, di nakpanawan dito yan. Kasinsin raw. Kumusta ka mutan, Angelo? Nasaya atlata mo, tante. Anya nga minang tinalam akursaw? Agriculture, ante. Ay nawaw, agriculture kunam? Huwan, ante. Apay nga agriculture pay lang. Isu nga rod mo ti kahit ko, ante. Di kumamot social akurso tinalam Tapno agdaganas mo nga agad adal. Anya? Nalakalang ti agriculture ka. Saan mo ta, ante? Nagmulmula kayo lang no agriculture, saan aya? Agmulmula lang. Oho, nakangaganyo mo titiday ta, ante. Amo ka, ta siyempre, nalaingat. Diyak amo ka ta kayo, ante. Di yu amo titangtang aban niyaw. Kat, anya tinagsaritaan nyo kini Antem. Antim lang, ah. Apay nga min adi mo intarayan ngay. Makapaasar ti ugali na kasinsin. Kita kasinsin. Umad adayo dagiti kakasinsin tayo adinildilaw na ide. Deserve na, ah. Awanan ti mayat makitugaw ken kwa na. Anya nga minan ti imbaga na kang kaitay. Ti may papaniti kurso kasinsin. Diyan kumakano sosyal, tinala. Anya? Saan lang rin ta? Nalakalaang kano ti kursok, tagmulmula kami laang. Ay, talagamat ni ante. Awan ti ustong, no iso ti kasangsango. Naku nampay kasinsin. Ipagarup na siguro nga iso ti kalalaingan. Anya ti kunam nanang? Makilugan tayo kanaw kani Antim Anena, kunak. Ay nawaw. Asino tinang ibaga? Ay kat isua. Ay, jak kaya ti makilugan kadakwada nanang. Awam mo daddo maapagluganam. Wanaw, ag-tricycle ka. Kay kayat ko pa'y ti magmagnangam ti makilugan kadakwada nanang. Saan abali ata addaak mo't akadwam anak ko. Basta, jak kayat nanang. No kayat tiyo, da kayo latan ti makilugan kadakwada. Narigatan, amangan no makilugan na kat adaman ng dilawon na dita. Isupay apagsakitan tinakam. Apayakas jay, liklik-likan dakmut dagiti kakaanak ka. Ha? Naglemeng damo nga main idisimbang put kami. Numakitugawak mo't kadakwada. Pumanaw da akaslasan dak anakita. Ay kwa manang. Ibagaman kanyak no niya ti makagapo, Estela. Ay, tangiwat mo kanu nga main manang. Ay nawaw, apay tingiwat ka. Anya ti parikot itingiwat ka. Pasmado kanu nga main manang nina. Anya, Jay daduma, ibagada pa yan akasla ka kanu agbagtek. na sa anak abagtitan niya. Agong unget ka kanu nga main nga ura awan mo't makagapaw. Talaga mo't dagita atat tao No ada makitam, di mo nga minan pakibibyangan tapno saan agumura dagiti kakaanakamkin ka. Aglugan kayon, tagrupat na yun. Ito'y pa nga agururayak dito'y. Wan, umay kami! Sipot simbang putta, kat di ka motin makaisang bakit. Wan atama ditiriknak itikas di nga ipakpakita dagiti kakaanak kaklakay. Basol mo matlang no apay akas jayda. Basol mo no apay nga adayo tirik natakin ka. Nasayat nga raw aliklikan da.
Didak pa yan kasarsarita itay. Madanagan dagi jaya sigurado. Amumat akabutang da ka. Anya kumangay ti pagdanaganda. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Oray asino mat No managdilaw ti may sa tao, talaga aliklikam. Oray sika, kastama ti bagam kanya. No kayat mo amaya si dagtirik na dagiti kaanakam ken ka. Agbalbaliw ka. Wan, kaanakam dagita. Ngam addalat ta kumamot ti limitasyon mo. Iti kasta, kat saan amasair tirik nada. Ay nawaw! Kontrolam tingiwat mo. Di ka agsao iti makapasair. Ngamin, di sao a naibalikas kat saanan a maibabawi pay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.